नेवा एफएम 106.6 भाषा साहित्य एवं संस्कृति नेपाल भाषा एकेडेमी नीति अलग मीडिया प्रलिया निर्भया नेवा एफएम 106.6 नेवा एफएम 106.6 Gula representative 2018 सेप्टेम्बर Gula gadosni kaya si pahang kunila apano untuk di भगवान बुद्धको बाख्नेको धर्मपाल राजाका धर्मपाल राजा बाख्नु र गोम धर्मपाल राजा ख खम गोक दान धर्म या मफया यारगा वो इच्छा याना तुमको दान आखिर यारगा ध्यान या मुक्त दान या मफया मोंते तो जिथे दान याउने राष्ट्रिय पुलिस अनि एजा ओके पनातिना दान या मफया
जिथों स्वयंली पुदयाम नगारिया पुदयावसा माकना लाकया कारंगुन शंका बिया त्यो मार वया मार गनोइले धामले पहिल ढापा दैवी मार भगा जय पाख्ने वया मार अले थै ठुमो पाख्ने वया क्लेश मार थै पाख्ने वया सिजाउ पनि पाख्ने थौ परिवार जन पनि पाख्ने न मार वया अले सुन्न मार भगा सदा पाख्ने वया मार त बुखा छिज अनेक दशा दिशा लय रथे ए घाला पनि जयना थैयामको नगा मुन देश अनेक अनेक हालत नि त्यो मार वइ चाहिँ अले वो मार जिउ जा सुन्दर बिया या उजा पूरा मजिया या उजा पूरा या मुखे के लागि पुण्य कमे नया के लागि जुने मने जुने प्लेस उत्पन्न याए लागि त्यो मार त वइ चाहिँ र अले मार यो जुने नुले जुने प्लेस जुने वेका सदा उत्पन्न या के जुने नुले इथो याना छु मतलब रुमको छुमको जगा यो भावना जागृत याकी हो नुले जुने यो जागृत गरेर छिके जुने नुले त्यही सेतना वैसी जुनेले लाको वया वा मोले शून्य जातुन जो तस्मै निवा टोया जुनले लाको अनि वा वइ खरा बनाओ सुता वया वा वइ छिके जुने न अथे जुने त्यही सेतना विचारी सफा जिया गुली प्लेस मर्या वइ होला प्लेस मर्या वइ से धर्म विस्तारी बढे जाउला धर्म विस्तारी बढे जाउला नुले जुने यो राग देश म विस्तारी बढे जाउने अहिले पुण्य ठाउँला यो अवस्था छ चिज मार वया चिज सिंगा बिउ भगवान बुद्ध यो धर्मदास राजे बस्ने थियो वइ मुख अहिले स्वयं भगवान त्यसमा स्वयं भगवान गो स्वयं त्यसमा वो स्वयं लगारिया गो स्वयं भगवान त्यसमा स्वयंले बुढी बांगा धर्मी स्थाने नाता पोसानो खण्डो देखेर मिखाते टौलो स्वयं भगवान मलाई पार्टीमा चाहिँ दिनुस् रातोटिको लाउनु हुँदैन बुबा जित्नु भयो अहिले मिल्दैन के अनेक तरहनो बानम चुन्छौँ भगवान यो स्वयंले भुलि बांगा थासे सो मलाई दिएको त्यही त थासे सो त्यही से गरा ठाउँ समिखा दो होला अनौठो ठाउँ होला चक्का त्यही त स्वयंले छिटो छुगा राख्छ उके सुनु ज्ञान दिया चौँदो र अयो भगवान बुद्धे ज्ञान तो स्वयं न दिया चौँदो अथे नोले तो स्वयं बाला थियो नसा पूर्ण रूपन त्यही त ज्ञान दिया तो थो स्वयं मुख एली कसम अलिमान लो अलिमान देवनो उले बाला तो स्वयं पुनाङु छिठा नेपालले गथे थेको मुखला पेखेरन पालोको पौतया यो बेका टेको अथे अनु नेपाली पाख्ने थे पेखेरन पौतया अले जिउ तो चाहिँ देख्यो नेपाल पाख्ने सेना थासे जिउ भारते छिरा सुनो चाहिँ लासा देशे अले चीन देशे न तो थमै नेपालमा गौ खरा चीन नेपाल त यो कोही कलाकृति जा चीन नेपाल देशमा यो कोही जाया छ सिंह गुजा गुत्त त यो कोते छ एया नेपाल त यो कोही जाछ चीन उके माछन सिसं सिसं अर्नी को गाछ छ थाहा छ मलाई वो अर्नी मौना माछिने थिको ना यो कला क्या छ ल चाहिँ देखा एया थो धर्म पान राजा केन थिको मुख संस्कृति बारे गर्न चाहन्छु स्वयं बारे गर्न चाहन्छु धनबाद राज्यले बाँच्नु तो स्वयं देख पहिला नापान देख देवे न तर काली दह जाति जोरा वो काली दह गराओ तर वो नाग राजा काली का नाग देतो नाग राजा बासिन चुन्छौ तर वो भयार वो ताल बिच भयार वो ताल लाई खाना यो कोही तर वो ताल को वो ताले काली नाग बासिन चुन्छौ नाग दह न था नाग दह वो नाग दह
तस्कै तर संसार सक्सानो सोवेय जस्तै कि पोखराउना छोटा सुमा सुबोटे थौया तो सानो सोवेको अठे ढापा बन्नु सर विपसी भगवान थन जीवन नेपाल बिजना थन जुङ बारे सोया अनि छचाक्न सोया अनि जामा चरा पर्वते जुन पर्वत जीवो का काली दहले सोया थन मौत बास या उठा दे उपत्यका जी यो उसको भविष्य बानियाना पलिसकी कुकाया जामाको गलाउरा अनि जामाको गला सेन्ति वो पुरोया वो पलिसको बैंजु त वो बैंजु पलिसकी पो लेबा यो को अन्तर लेबा ठाया दोछ्यो हरे चु गाराया घजा पारौं तरौं घजा पारौं या अथवा ज्या उके जने स्वयं जोतु प्रादुर्भाव लरा अहिले उके पञ्चरश्मि प्यावल वे पञ्चरश्मि त चिस स्वयं ज्योति प्याव कि ज्योति रूप था वो स्वयं ज्योति रूप था वो ज्योति प्यावया वो ज्योति सारा संसार व्याप्त मान्नु को न्यानो था सचा किन ज्योति चाइला ज्योति न्याना सारा मुतेरो वो ज्योति कया त्यति मर्दिन सुजाउला हामीला मिठा खाँच्ने मिठा खन्दै होला वो ज्योति कया शरीर आनन्द गरा मया आउन गराउ अहिले अनलिपा बुलिन कारण तलिपा वो भगवान बना अनुगा वो भगवान अनुबी रुंगा यो को लिपा कारण हान भगवान जन्मजुया सिकी तथागत राख्नु भगवान अनुगा वो सिकी तथागत नेपालले बिजना वस बोलन सायला सोया अहिले ध्यान तो हेगो खाडो अन दक्षिणपति वो ध्यान छे अन कोना वस बोलन ध्यानना छनु बारे अन थम बना हति पुछरो बना का यो बारे महिमा लिपा भविष्य कालले थन उनको बसोबासले नि कार्य थमन उदे गोका ज्योति रुपे दुना वस बोल्न ज्ञान जरा अननु गुली कारण करले कोहे लिपा होला यो को कारण करले लिपा विश्वम्बर गाना जतम भगवान बुद्ध विश्वम तथागत बिजना अनि फुलचोकी गारे आके संगुन त्यतिको दाना ख होला अनि फुलचोकी दाना तेतुना अन पुष्ण दशमिया काशी पुष्ण थन सुनिन दशमिया गारे गेची आठौं पनि चाहिँ छौटासम्म मेरो चाहिँ दाने को बक्तिन अझै चाहिँ ल्याउँथे निम चाहिँ लिनु र होला तुलसिया होला चाहियो विष्णु भगवान का छिमसन सुनान भगवान प्रति सुचार छ्याउ छ छन्सु सुना गया छासान जो कार्य सुना नाल मतो सान पनि सुना नाल उइले जिउ जुल होला अहिले ए जाउ अन सुना छाउ जुल अनि फुलचोकी अनि महिमा कना ख हान अने दिन जुल ज्योति रुपे अनलिबा यो कारण त लिबा माचिने थियो बोख व्याप्त मान्जुल होला अहिले स्वयं यो दर्शनीय इच्छा दिया माचिन मनुश्री गुरु नेपाल बिजाट माचिन नेपाल बिजना छन ज्योति रूप दर्शनीयना आहा अब ज्योति रूप दर्शनीय नाला मयाउने होला थप्ने बोख निर्माण ले लाई एजिया वो दर्शनीय ज्याक्सिनको हुना दर्शनीय आउन दर्शन न्याउने छुको हुना दर्शनीय आउन लगा सुए दर्शा गुली बाला लगाया वस बोल महाजन बिजाङ मनुष्य गुरु न गन थोपार तसना ल छे दर्श जिउ लागे यो भविष्यवाणी भगवान सँग यन्त्र भविष्यवाणी त वो सत्य आओ चाहे लया केसनी राम उपकेसनी लगाए निम वस बोल्या गुरुमा पिनिम होला निम गुरुमा पि गुरु यंका चाहेका समयसित थिलाचोय समयसित फुलचोयके कोटा अनि अनेक वो चोबार्यो वो डाने त चाउ खर्ग चाउ अनि अन डाँडा चावला होला उडुवालाई अन साल अन चावला ल भारा ला 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 ल दो प्या ल प्या ले सुइ अपन के वा ले मेलन छि गेल ल होला त स्कय ल प्या अयो नसा ल प्या भारा सारा दो चिबेको अलि जुने यो को भाषण कोपी नागा के तक्षक नागराज करकोट नागराज होला पुलिको नागराज अयो कि भुलिनो नागको भाषण कोपी ख
फुकौँ नागदन उकेन्छौँ सुरु प्याउन होला प्याउलेला मलाई लाए थे सुनकुठे छौँ होला डुम्बर डुम्बर खाया ल आवाज दिया प्याउँ प्याउनु ठो नागरा पिला ठुन मानि त्यही मानि आएर ठो नागरा पिला ठुन पासौँ बिमा लगारिया वो मनुष्य गुरु दिपायु भविष्य कार्य विचारेन सुपी नागरा चाहिँ प्याउमा सुन्दर जिउ ठुन पासौँ या बि उठाए दि सुन्दर बि लगारिया वो खाउ खर्ग खर्चा उके प्रिया चाप्या ठुक तौरे अहिले वो अन लला कुलामु उख ल वो नाग दले छौँ लला भार अन्न जा न बजाउना जाउँले अहिले नागराज पिण्ड छिपे खने बासौँ भगवान किसँग थाउ वो खला सत्य मजिला भगवान किसँग थाइको ख सत्य आउनु थो आछि थन तना खै मुगुर नागराज प्याउ पिण्ड छिपे प्याउमा थन थन सुन्दरजी बासौँ सुनि थाइ देगिगा टौडर गारे खासे ककोट नागराज त अनु बासौँ बिल अनि नागरा जो बासौँ बिलका नागरा का देखलो ल यो ढर यो को उपपट्टि जो अनन्तको प्याउनु गाला लिपाला सुरु परिसमा गुख वया ठ्याक्क ठन स्विमी थने जुवला कुची चराउँ जुमो ज खाइचौँ ठ्याक जुवया अनला ल खाया लखे अम्पुकु देचौँ ठ्याक ठ्याक्क जुव वला ज्योति रूपला प्याउ चौँ वयान जुङ छन मला अलेला थ वया जुया चौँ वया यो भेटना थाहा गोटर पनि चाहेलौना लिपा थ हानु देशले ल्याउना अन भुलिन मुनु त ठाउँमा बनाया थनया सोलेला अल्ला दको सुज गर्ने त नुवा मुनु बासौँ पनि थाहा बनाइदिनु नुवा मुनु थने सिम बासौँ चौँ गाडिया थन बासौँ पनि थाहा दिएका ल थाहा ना मन्जुपतन सहर बासौँ तल मन्जुपतन सहर बसेले याना अहिले छिम मध्ये यसैसम्म जुजु जिउर गाडिया घरमा कत गाना जुजुम कोही त जुजु दिएका सिमसँग थुन दिएसे बालको विचार छैन चुँ ने पनि उठेन ने गाडिया वापी वाठेन पिया वापी थेन ने पिया किसानी जाएन ने गाडिया सेना फुक्सिन माउ ख ज्ञान गुण ख फुगौँ खना आइछि ल्याउने घाटाले गुरु छपी ज्ञान दिया ढाउला जिम त सुनासिनी हामीले वर्षे छक हामीले जी शिरपञ्चमी या टाइमले सिन्धु दर्शन बिवेर गाडिया अन आर्थिसँग मनुश्री थाइ मला अन थन स्वयमिया भगवान थाइ दिको समय चितरौँ डुम्बर डाँडा अन डाँडा उसबोल अनन्तु सिद्ध जाउन गाथाइको मनुश्री थासे मनुश्री पनि गाडिया म दर्शनमा आउने मलाई उब्लै सुएका यो कुकुलाङ उया गुलिनो काल लिपा होला फल्ला मुनको सर नम्बर दिलो अहिले उया गुलिनो काल लिपारा यो कुलिबा आफै बाक्ने न वइछ नि एसान ठुके सर हुन्छ नि हन गीत पुजा पहिला कनो गुलगा ठो बाक्ने न वइछ नि को धर्मपाल राजे बाक्ने न वइ तर छते खमो याना गीत छोस्ने मिउ ख कना चुनु ख गुलिनो काल लिपा कर्पु छन्नु का धानो भगवान बुद्ध छनु विजय चिनी अहिले थन नेपालले कर्पु छन्नु भगवान थन नेपालले बिजना थनौना सिपुले थाना थन चोपी गुलिनो दु मुत अहिले भगवान बना कृष्ण अवय नन्द छेत्री गुण घोष रामंती को नाम रुपी ख उगे नाम अभी फुसिर अनु तया थाउ आत्मा हो परे आत्मा हो पर आत्मा यो बारे खखौ आत्मा हो पर आत्मा हेगायो जेसँग थुन ठेकस गर्छ प्राप्त डाइसो ल्याउ थुन स्या गरि छिटो स्या ख अठे मेमिस दा ल्याउ स्या गरि छिटो दुले स्या मेमिस न दुले स्या होला जिउ छिटो गरि बामा लाउ यो मेपिन न अठे बामा लाउ यो बिकि सारा संसार डकुसिरन छिसन ठप हातीमा सारा संसार जगते चोपी फुके मुनु फुके प्राणी पि फुकौ छिए ख ठए ख रा हातीमा म इपि फुकौ ठए परिवारजन ख छाय परिवारजन जुल थाले छिसो बकु यो ला मुनु देसन छुया बिलाउ सुबासो मला ला नवराइ मला मुनु यो ला चाना सुला रासन अठे नवै रा
माकैला चुना सोसन 98 गयुला नेयुला ला सारा सिउला छेसवासा ला है 90 ला 90 वो बासुई no है मन ला no सुला ला no ला ये हम मतलब इपिनो सुनो बक्ते है इपिनो मनुए जैसे नुला रा बकु न सुनो बक्ते मनु जी नुला उवे फुकन खाऊ दाइते छ जुइ मुलजी मा जिउ जिपिनो बकु जुइ मुला इपिनो न चाहिँ बकु ठौ बकु ज्यान अनि ठौ चाहिँ नि आ जि मनु जुला इपि बकु जुला मुला तर नभए छु काले चाहिँ नि जि दाइते जुइ मुलजी मा माउ जुइ मुलजी मा सु इष्टमिष्ट भाइ बन्धु जुइ मुलजी मा ताउ इपि फुकन थाउए परिवार जने खट कि छौ समयले इपि थाउए परिवार जने जुइ मुला मलाई खिचा माको थो न पागो सारा संसार दितो इपि फुकन थाउए परिवार जने जुइ मुला कि yana जिसं थो फुसिन थाउ परिवार जन जुलियाना थो चाहिँ दश भूमेश्वरहरु किताबले चाहिँ इपि फुकन थाउ परिवार जन जिसं लान ल्याउ थाउ परिवार लान बराबर मलाई लानल कि वल्ला नौराउ थाउ परिवार लान ए जियो ए लाने मते रा भगवान अगे थियो गयो अरे छिसला भगवान बुद्धे थि उलेन धर्म का यातना पञ्चशीले चन्द्र छिसङ उख रानी हिसा या मकु जी आ गाया प्राणा कृपा वेल शिक्षा समाज या छिसङ शिक्षा त अनि प्राणी हिसा याइ म खयाम पपो हिसाम मुखाङ खटले प्राणी हिसा तर मिखाम मखनो छिसङ यासिन मुले नोलर गा आसले छिसङ सिगी मक्त 이 지선 노랑 먹고 지금 뭐 쉬지 뭐 प्राण हिंसा 지선 खयाम भएको यामै ल कोकरको छन्द भगवान गुण कना चुनौ थौ आत्मा पर आत्मै बारे थौ आत्मा पर आत्मा फुकन छौए खरा होला सक्कुशान छौए खरा आत्मा सक्शान छौए खरा पण गुनी चोम दियो सक्शान छौए खरा तर दक्षिण छौए खसा फरक जाति रा उयो व्यवहार केन सुनि फरक जाति उमेसा यो को धर्म पुण्य कमेन्ट गर्छ उमेसा कम पुण्य कमेन्ट यो को धर्म पुण्य कमेन्ट आउँछ ढल्लाउ छ रे पछि चाहिँ छिपे दिनुगी वइ के कम भन्छ कम दे अटम खनि ल हि जाँदै यान छोसा हि छोसा हि अठे चो ला छोसा अठे चो कुइ छोसा अठे चो होला किडनी छोसा अठे चो समेसी किडनी मेमिस रेना तेजो तर उनके दुनिया गोख वो वही वही महंग चीज वो गन छुट्टी लगा दिए मुझे तर भैया वही वो वही वो टॉन्ग खा टॉन्ग वही फरक जाती है ना वैसे कम टॉन्ग है वैसे ऊपर टॉन्ग है ना वैसे अपन ने वैसे कम ने वैसे शरीर गैसों बल्ला वैसे शरीर बमला लेकिन पुण्य कमे या में से वो ही जुन दुखा वो चाहिँ पुण्य काय शरीर थिए है मलाई ए कति जुमेछ भन्छ संयमता उजी के बारे उसको भगवान कनु जान्छन् कको छन्द भगवान अले कोना वो धर्म कर जुजी नालाना स्वयं यो बारे ठेठे ज्याउनु मुजु खनि गाया फुकना खगाना दिबी गारे म बुयेश्वरी बारे खोकना मुजु बारे खोकना खनो जीवन नमो बुद्ध प्रति भन हातको सुन्न भगवान नमो बुद्ध वना नमो बुद्ध यो आपा यो खोकना नमो भन नमो बुद्ध प्रति अन चाहिँ प्याम दियो अन हान थौए थासे वो भगवान को सुन्नको भगवान प्याम या त अलि थन छुटा छ वो अन शिबु चाहिँ वो सोनो वो यावलियाना सोचा भिसु चरे भिसु जी इच्छा ल गाडा आउने भिसु जी इच्छा लियाना भिसु पिन मोलको माला गाडा मोलको त उसको बाकी हैन ठेक छ्या यावरा मार्केट न छियो या ल धार हाट अलि थ ल धार हाइवे वो ल त बाकी द्वारा अरे वो बाकी द्वार थाना तरा आठौं पनि सोला को फास बाटी पनि बाग द्वार अरे वो वो ल उठे चाहिँ झिमोल लासा झिसम गुनो यान्चो पुण्य न चाहिँ त बरे दि होला भगवान यान्चो ठ्याक
Là để yêu phá nó trong đây thì xin phụ rồi. Ở đây lo quang rồi á. Ta thì bây giờ quang rồi. Ở đây quang rồi á. Ở nó rồi á thì này, một số pin được bộ phận son stack của yêu phụ con son đó nó, ở đây bây giờ anh em tua đã, nếu phụ con suy ra solo ra. Ở đây số sen này, anh tiêu thọ được utpatti solo ra. Anh nói gì tiêu thọ utpatti solo ra. Chỉ tiêu thọ utpatti solo. Ở đây một số long bag gukha okay bare pakhe pyamo ida bagmati thala hala sanpriga thole na kesawati thala anawaya utpatti jula prabhamati vishnu hala ayo gulino tirtha upatirtha thana bejumu kha analiba tirtha utpatti jula ra ale ashta bodhisattva pina utpatti jula ra wa bodhisattva pina angsa anusara मुनिलिंगेश्वर मुनिचुड्ड गोकर्णेश्वर गोकर्णे किलेश्वर सकुचमु कुम्बेश्वर कोन्टी घटेश्वर फन्केश्वर राई फम्पी गंगेश्वर हाउ चोबा विक्रमेश्वर हाउ इचमुई आदेश्वर नि होला आदेश्वर हाउ होल्चो अन्नाक नापला होला थया पि चाहिँ नि अष्टबोधि सटोयो हिसाबमा मी उत्पत्ति जोरा उयान निपा अले तीर्थ उत्पत्ति जुलरा तीर्थ न नाचिन्यु तीर्थ झना कई तमाम तीर्थ तो उत्पत्ति जाओरा तीर्थ जना कन गोकर्णेश्वर ला पुण्य तीर्थ राई गोकर्णे पुण्य तीर्थ है दल डौ डोला छिन्यु तीर्थ मला अन पुण्य तीर्थ राई अन लिपा शान्त तीर्थ राई अन तुवा गुयेश्वरी दो गुयेश्वरी अनुकुए शान्त तीर्थ राई अन लिपा शंकर तीर्थ राई शंकर तीर्थ हाउ शंख मोले ख होला अहिले राज तीर्थ भयो धलन्ती नहुना राज तीर्थ सुबासव बेची बासव होला बेची बासव मोला अहिले मनोरथ तीर्थ हाउ खुसिङ छ खुसिङ काले मोला खुसिङ छ अनि निर्मल तीर्थ हाउ भजा खुसी थने छिरा भजा खुसी निर्मल तीर्थ है अनि मोलीमा निदान तीर्थ हाउ लोक तीर्थ आठो पनि लोक तीर्थ मुखो आल्नु बने दिनु न ऐसा न लोक तीर्थ क अनुसना आदोको दियो पिन्टे कटौदो लोक तीर्थ छि आयो कुसानो हैन कन लुए बाउ था नबना लु बाउ या वे अनुसुन लोक तीर्थ सुन जुयंगा खपे सम जुजु शु बन खपे जोबि जुजु शु जु खपे न का अनु लोक तीर्थ अनु ले फिकाय हल दाल हासा वो चाहिँ लु दु वो लु दु फिकावा कायावा गाया अनुसुन बि हप्तेर होला लु जो फिकाय वो अनि वो कायो फिकायो खना सुजर ठेक सोलेला खुसी पालपाल था एकछिन कफी जित ब्याटिले गाले संग दर्शक वानो कफी दुको ठाउँमा काया मेउखी छ जना हामीले हेर्दा मेउखी जना हुन्छ पहिला फिकामा पहिला फिकाउ दिफी वो चाहिँ दुङ जाको हैन अरे वो लुङ या वो लुङे काया सारा सक्षम दि बुलिन मोटेर बुझे जौ होला जवाफली मफिया साउथ पेसन जनटौ अयो गुलका दासी जाचौं थन देशे दासी आन्दौ दास प्रथा है होला अयो दास प्रथा हटेन वो लुङ फुलायो अननिसे चाहिँ नेपाल सम्मत राखाएको छु चलन ओले निसे वो त्यसन नेपाल सम्मत मानेहरुले हामीले संकट साफा गरे त्यहाँ ओले निसे चाहिँ नेपाल सम्मत गएको आठौं पनि बोले 1141 होला 1141 नेपाल सम्मत 1141 वे लोक तीर्थ बारे अनोखो यो होला अहिले ज्ञान तीर्थ हराउ कर खुसी अनोखो होला तमा चिन्तामणि तीर्थ टेको दोवान प्रमोद तीर्थ दानिगा सुलोचन तीर्थ रंगा जय तीर्थ नेकु हो त्यो दिन महत्व भयो अबले निसे तो स्वयं देख ढुंगा स्वयं लिबा ढुंगा लिबा लिबा महत्व बिया तो द्वादश तीर्थ गारे नाक डन अले दहन वो दहैन महत्व देउला नाग दह तारा दह अगस्त्य दह तौ दह मला मणिचुड दह नाग दह गारे यो दह देउला दह देउन महत्व देउला आफूको दहले हुला वन्नु तौ दहले अपउनी मला नाग दहले हुनी मणिचुड दहले हुनी अनतीर्थ उपतीर्थ अथे जुजु अले पित्त न दको देउला छ पित्त नि मलाई घुमेसा कङ पित्त घुमेसा थनो
लुटी अजमाई था पीठ मतलब अलग अलग पीठ होगा तो अस्त पीठ थोड़ा चाहिए पीठे जिसमें थोड़ा या मान कार्य उलन है अलग चाहिए नेपाल मंडल है निशा मतलब नेपाल मंडल कंट्रोल डाले नेपाल मंडल कंट्रोल दो चीज़ नेपाल मंडल धाव का जब मंडल के पाता है ना देखा उके चीज़ चाहिए वो ना भगवान बुद्ध ने ध्यान विपस्सी भगवान मतलब विपस्सना धाव दिए ध्यान यार विपस्सना ध्यान से कि तो गुरु तीन चाहिए शक्ति प्राप्ति या तो पीठे चाहिए अयो पीठ तो ना उत्पत्ति जुला अष्ट पीठ रहे अन बासन चौकी दो हला ज्योपी दो का अभी बासन चौकी ज्योपी तो ना ते दो ब्रह्माणी माहेश्वरी कौमारी वैष्णवी बाराही इंद्रायणी चामुंडा महालक्ष्मी राय थपी ज्योपी चामु जिसम अयमा ज्योपी हला अयमा ज्योपी है हला अयपी अष्ट मातृका रहे ज्योपी न उत्पत्ति जुला अन अष्ट मातृका ज्योपी उत्पत्ति जुया अनलिपा वे नापनापन ज्योपी 10 करोड भैरव न उत्पत्ति जु ह अनि अन भैरव ज्योपी न दुगा वो जय नाप भैरव ज्योपी न दयासु अनि वो भैरव ज्योपी न असितांग भैरव क्रोध भैरव उन्मंड भैरव कपाल भैरव रुरु भैरव संहार भैरव भीषण भैरव दगारे अयो भैरव पिन अनु नापनापन दयासु थयोपि भैरव त नापनापन का अनि शक्ति साधना ये ए अरे शक्ति साधना या ना छ नेपाल मण्डल बने आउ ख त्यसो छ नेपाली पहुँच थोपले जी युट्युब न यो बारे को नेपाल मण्डल लगाएर यो बारे नेपाल यो देश थियो नुसान तान्त्रिक देश कि तको फुको चीज मिले जा बने दे छौं खाकर एक फुको मिले जा बनेना त्यसको वो धर्माको राजा निसे सुरु गर्नु अनि अनौनिसे नेपाल मण्डल धाव चलन जाओ ह आ वो जे तो बाक्ने न दुलियाना जे पूजन करायो अनलिपा यो कुलिपा कारण त लिपा तिनी अनि भगवान भी बिजाट काश्यप भगवान ह कनक मुनि भगवान अले साकमुनि भगवान त्यो सप्तपुत्र भगवान भी न थन्सुमी होया दर्शन यहाँ थपी दको लिन दिनुला एजा स्वयं यो महत्व यो क्वे दो स्वयं मिले जिसं यो क्वे माने या थपी नेम सप्त बुद्ध भगवान तिम्रो जिसं दर्शन यहाँ बराबर ख तो स्वयं उसका दर्शन यहाँ अरे वो स्वयं भी तो दर्शन यहाँ थन्ने पा गाई सँग छाडा तो स्वयं मु या कहे डके टरमु ख स्वयं मु यहाँ जे थन नेपा गाई तो छत्र छाया नाना नेखने को जोंनि जिसं याउ तो साना थन छाया ना गाया थन भगवान तो अजमै छ भगवान गर्नु पनि बिजा त अइमा अनुजिको तना वो बुद्ध शासनले त रस्या मुजा वो अनुसाउँछ हाती का बरान भयो बाक्ने न या त उडो अइमा जो भगवान को गनबन्दो अनु चाचा आइला चुनि मख बाले पहिले थासे यहाँ खानु घुमेसा छिने होला घुमेसा तयाते अपत छसा अइमा जीव ढगा स्वर्ण ते यहाँ खानु उत्पत्ति दिखुम गाइमा जो यहाँ खानु उत्पत्ति दिया प्यामे फुमुगा जिन नसिङ जो प्याउला नि न सिङ वो गनो प्याला खै थामो प्याउरीको छन् त आशीर्वाद ताके ताके वे थामो मन स्वाराको प्याउया नसिङ जो प्याउया स्याट अथे वो अजिमा जन यहाँ थानो प्याको ताके स्वेत आफो जुल स्वेत दुख जो लासो वो दुख मुक्त या त प्याउ फुमो अजिमा जो एजा यहाँ थानो प्याउ फुमो वस्तु बोले यो शक्ति दो या अइमा जो न छिसन कसले माने या सुन्दुक जुल आफो जुल पीर जुल उत्पात मचे जुल देशे उत्पात मचे जुल ह्यावे जुसान अइमा त पूजा भाव होचेना यो उत्पात दको महामारी दको शान्ति मा काटिसन यो पूजा एक अइमा ले त न चिठा कोंकी थन नेपाले गाले कोंकी सुनिले कोंसन थाउ सुसु भुइ उत्पत्ति जुल वो छाउ चलन दो दाजी नै वसा वा वसा छो वसा त को वो उत्पत्ति जो फुको छैले छ म पन्नाम लेला वा बि दाने पहिला भगवान ले म यो सुनि भगवान दिन गुरु दिन दाने वा जाति छो कोनी मुसिया
수수도 उत्पत्ति 지성 지게 보면 उत्पत्ति वो फुके साई अपन जिन बुधबार को खया थों बुधबार जो अपनी बुधबार है मतलब खोपे जो भी फुको बोलनी साथ इन था भी उत्पत्ति जो भी आटकला लोग बुझाया भी गनी अले इंसान थायो कोपासा मल्टा मतलब रामतोरिया सुसु उत्पत्ति जो कौनी मुझे आप बुद्धि सारा 수수가 उत्पत्ति जो हो आटकनो चिसा बुक पिन्तो रसा चिसा मनुदेश को अजमाई भागरगा थिएन पहिला सुरे थन भगवान त छाइ हो जिसो उली मर्त बेच मु ठा खस प्रश्न हो थन पलाले ते मात्र नमु ते जसो पाप नोला छे ज्याउना धर्म यो मन धर्मपति नाना सुनो धर्म गर्नु या उपकार गया रे अयो भाग्नु तँ दिनु छ तँ मर्याउ तँ वर्ष सुमिस गरिएको भएर गाउँ पनि मलाई कमा भाडा चार्जी लाउने छैन म यहाँ कमा अझ पिनडु मलाई एजिया सुस्मिस जिसो तस्मै मटु ब्याछौँ यो अन्ते कोस सुमिस सोका गजु उठे निवा कोसी झालो कोसी सिमुले पालिनी को भागे नागु शेनी कोनी यही मन कोसुनु को अनंत सुरु नि ति एजा स्वयं यो बारे थौ छ केन सोच होइछ नि या थौ भति त तयार गए स्वयं कोनु जरा धर्मपाल राजे बक्ने बामे र तो धर्मपाल राजे बक्ने चुराले मारे त हटेया मारे त जियामा पुरा यामा न्याउ यासम पुरा यामा पुरा मया लगा लासा वो मिले मुरा पुरा या कितनी खड पादी रे पुरा म याद किसे बंधु पुना आखिर जाई जाना तो सा मन तो काम मत संज्ञान तो सुसमान ये पुरा या नहीं होला जब पुरा म याम ताई अनेक खना नि छु खन थियो अयो न दो ताकि न्याउ जा सम पुरा या हाउ धर्म को नु याद ले छन पुरा या म पुरा या फटा सा लोकों पाए दिला सार ने या सम पुरा पाए मन्त्र से उसा पुरा बसु मन्त्र से गुम खतम अले ट्रेन ना काम थियो मलाई न्याउ यासम पुरा या मुख मुसुजी वो या दिमाग परसु दिया नरके पाउने यो पुरा या थियो खो के नरमता राजा बियातो आ धनपाल राजाले द्वाउने को निनु दुई थौ थनु कने थनु कन मानि गाठौ आदि त छोकन नुनि या अनुसे मर्यादा लोकितेश्वराय अनुमन लोकनाथ थनले हनुम भिन्ति आए गते ढाल्दसा हे भगवान परापुर कासन छलकोल्या महिमा भिन्ति आए कगु तकम उपसद देवपुत्र श्री भगवान या चरण कम सम भक्पुया भिन्ति आए खते उपसद देवपुत्र भिन्ति आए जना श्री भगवान आज्ञा देकल भो उपसद देवपुत्र थन जन्म जन्म पतिना जुगु भजन याना तुन खव आवठ म वशिष्ठ ऋषि प्रविजनम सभा गणपुनि सक्षान भगवान श्री भगवान आज्ञा देकु जना उपसद देवपुत्र वशिष्ठ ऋषिया पालसुया आज्ञा देकल भो वशिष्ठ गोम सुगरनाथ या महिमा व्याकरण जा जिन गणकन फैव धनपा राजया विस्तार छन्द संक्षेप मात्र कने एक चित्त याना न्यो गटे राजा गुगु बैसारी धाया नगर संसी धनपाल राजन धाका बिजाक बेस जिन भजन याना चोना फुका ठबेलस वशिष्ठ धाया नाम ऋषि स्वर्णम समोयावो पूर्व जन्मया विस्तार बिन्ति यानाओ तक जेतवन व्यास वना वटु सरला भावन पूर्ण द्वेथेन सरला भावतया पंचोपचार पूजयानाओ सभा मंडल संतोन बिन्तिना फबिलस श्री भगवान फ वशिष्ठ या फालसो आज्ञा देकल भ वशिष्ठ सन एक चित्तयाना न्यो सुकारियात सानु कार्य साधनिया सानु चित्त थिरिया माल पश्चाताप टोल माल यानो जा सिद्ध मोदी गण टोलते मट्यो गथे धगम धालसा गुरु बैसारी धायन नगर सम कोसर पाल तन्म धर्मपाल राजान ठाउ चित्त ची मफिया अंकारी ज्याओ यानागो जत्न मजियाओ मा दुखसियाओ नैतिय मखनाओ मा कष्ट ज्याओ मृत्यु ज्याओ न भगवान बुद्ध ओपोस देवपुत्र त कनाचु भगवान बुद्ध सारा भिसुकी दैतुङदो वो सारा न भिसुकी उपासक भी औरत भिसुकी छिनास्रो भिसुकी देवगण भी दैत्य दानव मोरो गणपी अयपी फुको या भगवान खन्याउचौ उपोस देवपुत्र न भगवान त
어디에서는 양쪽은 어디에서는 야마 어디에서는 양비용 그런비용 차피 지금 많이 야마tin 가리요 अयो अध्यक्षना यामा अरे वो भगवान अनकोना चौथा वो उपसो पुत्र न बिन्त्यान्त्रा वो वशिष्ठ गाना जे चम इष्टमन अनवया बिन्त्यान चोनरा वो न्याना चोन भगवान कना चोन को वो न्याना चोनरा आछन त वशिष्ठ ऋषिया त अले अन्तमी सभा गन्ती सक्षम कना चुन्छौ वैश्यले धाउ नगरे वो कना चुन्छौ अनु नगरे धर्मपाल गाना जे चम राजा राजेन्चुङ अवस्था वो थौ चित्तै ज छिरिया मफया अहंकार बला तंपी गरेर के टाइममा तंपी गरेर हाले वो धर्म कर्म यान्छौं अवस्था तंपी गरेर धर्म कर्म यान्छौं अवस्था तंपी गना चित्तै ज छिरिया मफया एक चित्रिया मफया जिथे धर्म कर्म याले दिसम एक चित्रिया मा चित्तै ज छठा तय मारा मामर था चित्त छ मुला मामर था चित्त छया अले उगे समय के तंपिका का वेला तंपिका का बोलकी मारला तंपिका का सोई होला तंपिका से वो तं वे वो अहंकार क्या वे वो अहंकार नष्ट याले धर्मयान जो जीव सुल धर्म नष्ट ल धर्म नष्ट या के लागि एपि ए वया मारन त्याका वेला मारन त्याका वया वो धर्मपाल राजा थौ चित्त छिरिया मफया अले जन्म जन्म पुति बुरी जो जन्म का वो दुख ने चुने मखना कष्ट में अम्मा मृत्यु जाओ ना वही जिया सिनाउना वशिष्ठ अष्टमी रूपे अनुभावन वम राजा नरक भोग वास जग जय मालका हो काशी क्षेत्र शुद्ध वंशी जुआओ सदा कान रोगन कैका हो मेवन पिता याका हो मेवया दासी जुआओ जनु काय मालो ठटिया कारसम थमन याना वो कार्य साधन या मोजी गनो छुन कार्य या तसानो अहंकार या मत्यो तकम आज्ञा देखलो ठटिकार सन थमन याना वो कार्य छन चित्तन थिर जाओ तकम आज्ञा देखु जना मन स आचार चाओ लाट आजल पाउ श्री भगवान चरण कम सम भोगया भिन्तेर भोगुरु गौतम नाथ वैशाली नगरम धर्मपाल राजा मा धर्मात्मा थाका जनाओ कुम राजा छुया कान दुख भो या माल ठुक विस्तार जिपनि स प्रसन्न दृश्य विजय माल तकम बिन्तिया कौ जना श्री भगवान दुलसाम वासी ऋषि खालसे आज्ञा देखल भव वशिष्ठ ऋषि तो संसार राज दुलसाम प्रजा दुलसाम गोमसिनम व्रत धारण याना तुन वमनम प्राण याके कर्णा तया तुनिमाल मुमाले वो दुख दिए मत्य अहंकार या मत्य अनेक अनेक जत्न याना थमन दुख सिया मालसान थमन दुख सिया मालसान स याना हो केवल थमन याना चुनागो धर्म सन जक्क मन तयगा केवल थमन भालपो कार्य सिद्ध या माल तकौ काम नैना धर्म सन जक्क मन तया तुनिमाल छान दास थम यानाको धर्म नष्ट भस्त या त नाना प्रकार छल कपट याना धर्म प्रस्त या त कम नमुची मार्गन पनि छैन अनेक अनेक रूप धारण याना वय छल जाल या त वै हो ठटिया कास अनेक जत्न याना न धीरज याना न अहंकार टोलते माल त श्री भगवान आज्ञा देखल वो वशिष्ठ ऋषि न याना चुन्छौ वो त कना चुन्छौ दके मध्ये अपोचयाले व्रत धारण यानले उयो व्रत धारण यानले पुण्य अपो दैजुन सारा सा क्लेश कम यही जुल नुगले दुनिया क्लेश यो कोही कम नहीं बहुत धारण यार अरे जब अयोबले नुगले दुनिया क्लेश कम यो कुछ अवस्था अयोबले लाख वो नौची मार ले दिला अबीला मारला चाचा इला दुनिया स्वीट मारे तो स्वीट कहेगी मालो मार आ दुनिया क्लेश है देखनो मारे दुनिया मारो तुको जाइजुनो रागदेश मोनो जाइजुन नाचला एंतलो मावे मुक्त वो इतो ठिका हुने माव मुक्त सारा सा वो निर्माण पर्युले मलानी मला अयो खपने धुना चुनो मला खपने धुना चुने पि मोटेर याम सुमनो धपनो थावे चनो उइ त मारौ पे मार उइ त क्लेशन जाति मार सुमने के सफा जल उइ त आफु के बि मार सुमने या नुवा सफा जल सुमने या सुचित्त होला सुमने या सुचित्त भिमु चित्त ज्ञान चित्त सत्य चित्त थियो सत्य चित्त ज्याचुने टाइम है भिमु चित्त ज्याचुने टाइम है वो नमुची मार होया वो मार हो वो या तो अनेक अनेक रूप धारण याना होला अयो जैक्सन का व्यू होया वो जैक्सन का व्यू होया अले वो मार त्याग कितनी बल्ल को थनो प्याउने खै मुक्त क्लेशम प्याउने खै मुक्त
को निर्माण लिने वन फै मुक्त को सरदापतिपन्न फल प्राप्त या फै मुक्त को अनागामी जी फै मुक्त को अरतलब धुन प्राप्त या फै मुक्त होला सरदापतिपन्न फल लाओ छिसो गु न्य भगवान बुद्ध यो बाखन न्य कि भगवान बुद्ध बाखन कन चुनि अवस्था अयोले फुक्क ये शान्त भुलि म न्यवे चौँदै होला अयो न्यवे चौँ अवस्था अलग अलग मनुते यो जुन ज्ञान अलग अलग दैनि समस्या उया सुरेले ज्ञान ल पुछ्या फरक गर्ने ज्ञान ल पुछ्या फरक गर्ने समस्या ज्ञान नियमित ज्ञान थिए दिमुको अले एजा फुकुस्या अलग अलग ज्ञान जिले फुक्स्या अलग अलग थियाचुनि राव घुमेस्या पचपो जिगे थियाचुनि कि दुनि नुगले ठंक व गुनगुने हन्चुनि नुगले दुनि न व चिंतना याना चुनि वो ज्ञान है तो वो धर्म है तो वो चिंतना याना चुनि वो धर्म चिंतना याना चोचोए एथे या माखुनि सा धर्म याले ढाया वो चिंतना याना चोचोए सुरतापतिपन्न फल व प्राप्त हन्चुनि न्य सुरतापतिपन्न फल व दुनि न्य अयो फल प्राप्त यान्चुनि अयो फल प्राप्त या मनुगे शुद्ध चित्त जाए शुद्ध चित्त जीव विके धर्म यो न्यो घडु छिगे होला छौ पापे ख छौ यो पुण्य खले पुण्य तप पढाएको पाउने त्यसमा छो अपय पाप अपय लिखि पुण्य अपय पाप अपय यातिन दो होला पुण्य अपय यातिन दो अपोषण से पापे अपोय होला उके मले छिपि स्केल लान्तो पाप या तिन लीलालि जे धर्म अपोय या तिनले धर्म अपोयले लागि छ जिनो ख जाइते चुनो लाग्छ होला पाप अपोय याले धर्म लाग्छ तको थयो ज्ञान धर्म पुण्य दिने बल्ल तक वो खले ल पाउँ है पुण्य पाउँ न्यू घडु छिगे अब वो भले वो जाके ऊपर धर्म जाके होला पाप जाके ऊपर अनि धर्म जाके त त्यसमा फेरि त बडो मन चिन्तन याना जाके तुलमा जे अन्त्य हुन मलाई भोलि वर्ष मै जे अपमासा 60 70 80 होला 90 पुलिस त पुनः हुने अन्छिनीलाई 90 छिनीलाई त्यसमा दिमागमा त्यसमा चाहिँ मक्क 90 छिनीलाई जिउ दिमागला वो पुण्य कमाया दिमागला मरे दुनिया अघि जिसम पुण्य कमाया वो समय जतो है जी 60 75 वर्ष होला 70 वर्ष उयां को एक 50 होला उयां को 40 वर्ष अनि चुरान वो अयोगले समय के जिसम धर्म पुण्य बढाया हो मतान थिएन ज्ञानला उइनी तर धर्म पुण्य बढाया हो समय वे हो क्योंकि टुर ल टुट जाग्यो वो पुण्य भले जाइवे अनि वो पुण्य भले ल जाइव सतिन छि अन्त्य वन ब्लेका क वो पुण्य घर जाओ घर छन बनाउने सो अपजा वो जनाउने यौला पाप अपजा त पापे जनाउन माने म जाउजी जनाउन मा कमो कि बराबर ठीक पालो इन्फे जना मलाई बराबर देर जे म अनि पुण्य अपजाका अपडुति है जना सिंगन मा थ्याबी मार पिसन पुण्य अपजागिरका अंका टमेको छ छाटो टमेको छ हैन अले वो टमेको छ नि याना त्यसमा मे पिलो सिर छ हैन बिग्नु छ बिग्नु छ म बिग्ला टमले वे होला फे भगवान को टमेको मुटे मुख्य टमेको करोड वे मुटे भवशिष गतिदालसा परा पूर्व कालसम छौ समय सम मनुष्य आयो त डोलसी द बेलस क्षमापति धागो नरसम जो ख छन्त एक चित अनन्य कनितेना गतिदागा क्षमापति पुर धाय नगर जी गतिनौ ढाल्सा अति सोयमान व्याचन अनेक गुण न सम्पूर्ण व्याचन वो शास्त्र विज्ञान नीति न धर्म संव्याचन सदा सुविज्ञाचन को अनुमान धर्मात्मा व्याचन की लोक पनि संपासेन चन 39 को क्षमापति पूर्ण श्री श्री कर्को छन्द को भगवान जन्म जुयाव अनेक विश्वगण पनि सनम आदि पन देश नाग यक्ष गन्धर किन्नर मनुष्य आदि पनि लोक पनि मुनकाओ सभा ज्या बिजात घसिनौ सभा ढाल्सा क्षमावती पूर्ण नगर्या बाहिर स अटिन मनोर उद्यान रया चुन उद्यान दुई घसिन ढाल्सा
नाना सिसा फलन परिपूर्ण ज्याचन अन अति शोभायमान स्वान होयाचन 39 उद्यान सम्मा उत्साहन दिया दयाका हो श्री कर्पुचण्डको भगवान विजयनाथ सभा कनिष्ठ मा उत्तम ज्याचन अश्विन व्रत आदि नाना कथा आगा देका उगेलासँग ज्योतिपाल धायामु बोधिसत्व ज्याचन बेरस व म कर्पुचण्ड भगवान या सेवैना चुना वो बेरस ऊ क्षमावती पुर सहरिया व्यासन सभा गन्धया व अनेक भिक्षु गण पनि सेनम जितका अनेक देश देशान्त हिलाव धर्म उपदेश ब्याव संसार लोक पनि त सकल्याटन पापन मुक्त ज्ञान पृथ्वी हिला बिजात दु प्रकार देश हिला बिजाक बेरसन नेपाल क्षेत्रसन छेनका श्री धर्म धातु ज्योति रूप दर्शन याना दक्क भिक्षु गण पनि सुन श्री ज्योति रूप स्वयंभू या प्रशंसा कनाव अनन संकट हर शंकर धाया पर्वत संस्थान बिजनाव मा उत्तम ज्याचनको लोम फाँसन बिजनाव अनेक भिक्षुगण पनि सभा मण्डल देका प्रवज्या गणन यागो सदरमय कथा कनाव भिक्षा बिजाको बेला सबोरी सत्व प्रवृत्ति न सदा ज्ञान भिन्तियाको खनाव पुनर्बार आज्ञान देखल वो कर्पुचण्डको भगवान कर्पुचण्डको भगवान बुद्ध क्षमावती पुरे जन्म जोरा अनि क्षमावती पुरे जन्म जोया उसको भगवान बोधि ज्ञान प्राप्त याना वो सारा दैचौबी गुलिनो दैचौबी ख मनुतेर धमाधम पापम मुक्त याना धर्मे दुखीका सक्षम धर्मे बि दुखीका धर्मे ज्ञानी खो चाइला चाइला देश देशान्त हिला जुल्ला संसार लोक चाइला जुल्ला सक्षम ए चाइला जुया वो भगवान कर्पुचण्ड बुद्ध भगवान नेपाल देशे ठेङ्कावल नेपाल देशे ठेङ्कावया अहिले स्वयं या दर्शन याकल अबले स्वयं पनि दिनु नाचक कन्नु होला वो कर्पुचण्डको भगवान नेपाल देशे या स्वयं या दर्शन याटर अहिले स्वयं यो दर्शन या स्वयं बारे महत्व खकन रा स्वयं उठ्यो खर कार्य महत्व बारे खकन अहिले छन् टोपी नेपालले टोपी मुनुटै बात न खकन अहिले कना शंकर धाय पर्वत धाव सिपुचो हैन वो सिपुचो है अनु पर्वत ठाउँना तर वो लो फाटे दचितोना प्रज्ञा ग्रहण या दगाया प्रज्ञा ग्रहण यागो अय धर्म ज्ञाने खो पुष्ण कना बोधिसत्व पिन अनि यो कोडरा अन्तना वस्पोन खंकना चोन अय खगन चोमले वो भगवान साकी मुनि भगवान न अनु वस्पोले पर्याय है अन्तना न्याना चोन जी खर गना क्षमावती गाना जतो वस्पोले क्षमावती रहा वो ना जतो अवस्था वो भगवान बुद्ध ना साकी मुनि भगवान ना उले वो कर्पुचण्ड भगवान बुद्धया शिष्य गया अनुपना वो न्याना चोन रहा वे खो वो आ खौ चुल साकी मुनि भगवान बुद्ध जी कन चोन खर कन चोन उबते वस्पोन अनुतना चुए लो फान्ते चोना कन रहा आ खौ चुल सिबुचुए चोना कन चुन बोरी सत्व पनि ठुगुली पछन् उपछन्द पीठ स ज्योति रूप धर्म धातु सिद्ध ज्याचुन भूमि संचनाव प्रवज्या ग्रहण आदि सक्ना प्रसिद्ध ज्याचुन भूमि संसद्रमय खकठान्यना मात्रन डको पाप टोलटाउन दुष्टन नमुची मार या त जितया नाउ खैव छ परन्तु कटथे बोरी सत्व ढाका हो बोरी ज्ञान पूर्ण ज्या अन्तकाल स मोची गतिलाई दया तुनि इच्छा जुलसा प्रवज्या व्रत धारण या हुकुम थाया हो आज्ञा लगल थटे भगवान या आज्ञा जना ठुगुली सम्मा सवा लोक पनि संख्या मनस अति हसमान्य सकल लोक या प्रज्ञा ग्रहण या इच्छा दुया गुण ध्वज धाया नाम प्रवृत्ति ब्राह्मण पनि पेशल हन अभयनन्द धायाम प्रवृत्ति राजा पनि स्वसल हन वैश्य धायाति अनेक लोक पनि सक्ने मुनाव श्री भगवान तनक्रम भोगपुया घाट हात जल पाव पिन्त्याना चोन हे गुरु सुगतनाथ छलपोलिया आज्ञान जी पनि श्याम मनस अति हसमान जल ठुले पर्वत रसा कालसम प्रसन्न दृश्य विजयमा ढकम भिन्तियान तोन खनाओ श्री भगवान दुलसान लोकपनिष्ठ धर्म या धागो
मोक्ष बाहेक बिहे कारण ब्राह्मण प्रवृत्ति राजा प्रमुख सकल लोक पनिष्ण खाउगो लाचिन अधिष्ठान याना भ्यो बेलस समशिष्य गण पनिष्या शरीरसँग केश छटिन मर्याउन कबला सकल शिष्य पनिष्ण शिकार पिण्ड पात्र बियाव साक्षात धर्म अवतार द्विकाव डोको पासन पापन मुक्त द्विकाव काम क्रोध लोभ मोहन टोल्टा वनकाव हन ठो आत्मा पर आत्मा बरोबर टकन सियावल हन संसार या माया टोल्टाव मार्गन पनिष्ण झिटया फैवा देवल पनिष्ण पुरा यातका समस्त लोक यातन भोज ज्ञान दिफयावल ऊ बक्थे फुक फुक भोरी सतो ज्यावला एपी फुक भोरी सतो ज्यावया भगवान के प्रोज्या व्रत धारण या त धारा उन्तन भिसुया जिपिन भिसुया यो अलि वो भिसुया पि उके मध्ये गुण ढोजगा ना जा चम ब्राह्मण उया नाप ब्राह्मण पि पेसो धोरा होला अले मेपि अपि जुजु धार ना जा चम पि जुपि एपि सोसो धो अले सारा बैसपि बुलिन दैचो पि वो भगवान ने ठातो ना जिम त प्रवज्या बिलेसा ऐसा जीवन पाप मुक्त जीवे दुसेने जिमतनो प्रवज्या नगारिया उनसा भगवान के फन सुनो अरे इम त प्रवज्या बिया त कासर गारिया प्रवज्या बि लगारिया हम त भगवान का अगतको थिव इम की छने जो केस दाउ सं शक्ति मर्यावना बि तखले बिलाइ मला समर्यावना इपि समर्यावना संपात्यावना अले इम सं स्यावला राउ होला एमसँग आत्मा यो बारे दकोसेल आत्मा पर आत्मा रा ठौ दुन्छम ज्व मेमेसु ज्व फुकम बराबर खरा जिने प्यास वेन ने प्याजी जी गेसा स मेमा वेन सास मेमा ख म ठदको ने ठदको टोने ठदको टी गाडी यो भावना जागृत म लरा ठदको कमाइ ठदको डक्को टी थय जको या वो सासाउने भिमु निको डर रोग मरेको मेमेस रोग दुसान आठौं कुनै छुजे छिज मलाई डाक्टर वहाँसँग पहिले या मासे जन बापू ज्या होल जिउ कारण हो मलाई लाइन पनि भित्र के व्यवस्था यो याइमा होल जिउ छटुए ठनी नाप्ला गुना छ मलाई इनेसन कासमा नाप्ला गुना झलाय आलो गाडे छ मुति मलाई झलाय न इनेसन कासा झपकमे आसा नसा कोसा घोटले एउटा गुना छुनी न वसा होल जति कन डाला छ अब डनी पहिला देउ पहिला डनी कहीं ला हाला पहिला ठनी ने मिन्स ने हो तो लाइन चुना काला मलाई भएवसा पार्टी वसा गएछ मनोटो सनाले अनि थजने तुन्यो ठाउ आत्मा गए नेमा हो मेमसन वे नेमा हरु दिन भावना जागृत जोवेमा ल अल अथे जागृत जुयावया इनके सुजावला ज्ञान पूरा दैवया इपि बोधिसत्व जुल पाप मुक्त जुपि जुल इपि पाप मुक्त जुयावना काम क्रोध लोभ इनके स्वयं मर्यावना क्लेश मर्यावना इनके अयो क्लेश मर्यावना टोटावना इनसन दकोसिया होया बोध ज्ञान लाखै होला बोध ज्ञान लाखिला हमसन पुष्ण पनि फल इबि भगवान दलरा कबल सकरपुर छन्द भगवान मनसम पाल्प आवठो पिछु पनिष्ण स्नान याकिया त कास ठु पर्वतिया शिखरसन दया चोनगु लो फासन थमन मालपचिन चिया शिष्य पनिष्ठ फाल सोया आज्ञा देगर परलोक पनि परन्तु लिपा कालसन जोया उनीको बेलसन पाप मुक्त या कासन जिन निर्मल गु लख उत्पत्ति याना वैन ठके दकम आज्ञा देको आव ठगु मालपचिन अधिष्ठान याना हो ठु लोपाटन निर्मल लख उत्पत्ति याना बिल नाटक न होला वो भगवान एकदम मोलुके लागि केस मर्याउना आइदिन भिस्तरे पालन आइदिन जुल अले एकदम मोलुके लागि ल उत्पत्ति यारा मालपुचिन निपा मालपुचिन छ अनुसोया होला अनि निपा भडुरा मालपुचिन भथे छ अय निपा मालपुचिन भथे छ अन ल उत्पत्ति या लख क्वाया ले तुयु मुति ल लगा यान रमला बागद्वारे वो लखे मोली मारा अनुले मौनाला बागद्वार सके मौनला होला मौनमा ठुलो लखन जी गठिन नाल समस्त लोकन पाप मुक्त जुयाउन वनिगो अन सकल रोग शान्त जुयाउनिगो गोमस्यागो मनोबान छात उगो मनोरत्न पूर्ण जुयाउनिगो 13 नगो निर्मल जुयाचनको लखन विकयाव समस्त सिगन पनिष्ठ स्नान याकाव पूर्वजनीय पाप डपो मोचन याना नाना प्रकार धर्म कथा आदि कनाव ठुलो लख उत्पत्ति याना वंगो नदी प्रसिद्ध जुयाउन बाकमती धगन नाम प्रख्यात जुयाउन छानो डाल्सा बाक धायाबु वचनन
प्रसिद्ध याना कारण फया नाम बागमती तकन नाम प्रसिद्ध या त ठुगु बागमती जुइ गठिन दाल्चा गोमस्या गुगु दुःख जुया तन ओ दुःख मोचन याना सुख पदार्थ ला दया तनको हन नाना प्रकार या विधि पूर्वक दयका त वो जब तब जो ध्यान यागु पिण्ड पात दान अन्न दान पिण्ड दान यागु पितृ गण पनि उडार यागु जोगे ज्यातनको हन अति निर्मल ज्यातनको लख मात्र चुनाउन पाप मुक्त ज्यातनो 39 बागमती तीर्थ चुनाव जब तब जो ध्यान याना गोदिन यानला दया तुन 39 मुक्ति पर बिया तनको तीर्थ उत्पत्ति ज्या बिया त वो गुलिन तीर्थ उत्पत्ति ज्यातनको अनेक चिसन दा पिण्ड दान यादा चिसन सिपिन नाम मा औपियो गो बाजा अलिति अनि सिपिन नाम चिसन पिण्ड दान श्राद्ध आदि रा थियो चलन दो आनन्द मला त्यथे उना श्राद्ध आउनु गन ढाले थथौ खा निको सँग नाम गन ढाले उन गरमै हुन गाड्या चिसन ताइति आनन्द बाय नाम गन गोपने श्राद्ध म्यासे म यो चलन गाले गोपने आउने शान्ति त्यथे आउने निको सँग खन छि पता खुशी आउने ह बिहेसुरी याने पता खुशी अन पता खुशी आउने थासे आयो चिसन याद जतनी अकि वो तीर्थ त तरौं खरा अनतना जब तक जो ध्यान यानो याद जतनी रा मनो पेसन नामना यो कोही आवरा अयो जब तक जो ध्यान या उठा ख तो तीर्थ रे अले मोले उठा ख गरा केन सुन्छौ ग खननी पुनर्वा ठौ शिष्य पनि सयागु केस आदि 10 अंगुलिया लुसी बा पर्यन्त त्रिका कान्छम मेगु तीर्थ उत्पत्ति ज्यावले शिष गनु पनि सानो स वाच लुसी बची थला हो ठुगु नरिसन त्रिकल छोटा बाकी शिष्य वाच लुसी आदि ठुगु शंकर ताया पर्वतन लो पाट दे बिल कबिला सब बोडी सत्व पनि दकुस्याङु सिद्ध ज्याउन चैति बिम्ब उत्पत्ति ज्याउ थनने आवतलेन प्रसिद्ध जना जने भो शिष्य बसी त ठोटिया कान्छम मनुष्य लोक पनि सिन पाप मुक्त या कान्छम बागमती त सेवा या न चोटको आज्ञा देकल वो भगवान या ढंगा स यो उत्पत्ति या गो केसा गोटी नदी उत्पत्ति ज्याउ कना बसी स अनेक टोटुरा अब नो फाटे न दलिरा पोरा न अन बागमती वची प्ले अन बागबारे वो नाउ चाहिँ अन ए तो चारा वले नो फाटे स कुलकुल या दो नो त मोर मोडे अन सिधै जतौ खनि रा अरे अन जतौ दो अगे ए सिद्ध ज्याचौ ठा ख उले सिद्ध ज्याचौ ढाल आछि सँग खोङ लछि सँग दर्शनिया भवशिष्ट थनानी उपपिचुकुन ज्ञान परिसेन समस्त गुण सँग बागमतिया महिमा प्रख्यात ज्ञान आउनाउ बाकी चाम पिचु गन पनि न बैतरागया भाव याना तन विश्व शिवया रूप स्वरूप जुया अष्ट बैतराग धगन नाम प्रख्यात ज्या तन ठगेर सद नेपाल मण्डलिया लोक पनि सिन निठ बागमती तीर्थ स्नान याना अष्ट बैतराग पुरयाना श्री धर्म धातु ज्योति रूप दर्शन याना हो श्री खरगाना धगन नाम प्रख्यात जुया विजय कम भुये सूर्य भजन याना नाना प्रकार जब तब जो ध्यान याना विधि विधान पुरयाना हो अष्ट सिद्धि लाना नाना प्रकार धूप दीप नैवेद्य इत्यादि नाना प्रकार सामग्री तयाव पूजना परमेश्वर प्रति जुयाओ निज लाना नाना पदार्थ दान पुण्याना अतीत अव्याग्र सन्यासी जोगी प्रमुख सकल या मन संतोष याना अनेक पुण्य पदार्थ लाना मा सुखन आनन्द चुन हन संक्रांति जोगबार कुनु भगवान विजयको उठासन शंकर दाय पर्वतम ठाउना हो नाना प्रकार सदरमय कथा चुनाव चुन गुलीसुरी न बाल दर्शन यामा र ठठे या गुलीसुरी नाच तारे गुलीसुरी न अनुत्पत्ति जो ज्या ओ गुलीसुरी न स्वयं नाप यो कोइ स्वापुडुरा अष्टंतो किसन यो को स्वापुडु न गुलीसुरी तो स्वयं नि त यो कोइ माने या अल अष्ट बैतरा कितना माने या ए माने ना उत्पत्ति याना यो को पुण्य कमाएना अष्ट सिद्धि लाना सन्तोषि म त यो कोइ पुण्य प्राप्ति है म त जुल नेपाल यो पुण्य प्राप्ति है म त पुण्य भूमि ख नेपाल हाउ पुण्य भूमि ख त पुण्य भूमि कुन तना तिस ऐना था से मलाई पेमु दाना दो मलाई दामा चो झिना चो फो चो सिपु चो गा पेमु दाना महत्व न थन बिया किन त ल अघि छैन पेमु दाना न महत्व बिया किन त ल अहिले अनुछुलाउ जोगबार लाकी उडाउ भिमुबार बिबार यो लायु होला जोगबार लाकी गो
अले संक्रांति धाव जिएको ते बैशाखी इएको ते अप मेला जी उले मलाई बैशाख सुनु खाइसनु मलाई अयो खाइसनु लाका खाइसनु कुनो अप अनुते ठाउँको भगवान बुद्ध बियाउ दिन उले खरा उले लाउने आनो मोटेस उले ठाउँना अन पाप मुक्त याना मन्त्र मोल या भगवान कुनै स्मरण याना तुम थाहा तनानी गोमुखको छन्दक भगवान जुलसा नाना प्रकार सत्रमे कथा प्रशंसा नाम धर्म करता है नाम राजा त ज्योति रुपया प्रशंसा को नाम उत्तम कथा उपदेश व्यास ऋषि जगजनी गुहेश्वरी या प्रशंसा को नाम समस्त लोक या धर्म सं दुखी ना हो समस्त कार्य सिद्ध या ना हो ठू शंकर धाया पर्वत सं चोनो गो सभा मन्न धनाव समस्त श्री गणपति सेन जितकाओ नेपाल मण्डल टोटाओ देशन सा हिला बिजाको बेला सो ठू बैशाली नर छेनका ठू नर समीपसं अति मनोहर द्यातन उद्यान दर्शन बिजानाओ अनेक पिछु गणपति सं लिकाओ श्रावक प्रत्येक बुद्ध पनि इत्यादि समस्त लोक पनि मुनकाओ सभा मण्डलका सदरमय कथा कना बिजाउ जुल वसपोल भगवान थन थन्यु बारे सम्पूर्ण खंकना थन्चो पिन्द फुस्न नेपाल मण्डलीय पि मनुटेर फुस्न खंकना नेपाल मण्डल धाउ व एजा चिसन नेपाल मण्डल धाउ थाहा थन आ चाइला क्वाउनी नेपाल मण्डल चाइला क्वाउन न्याउ थाहा अयो पित्त दुगा थाहा दुगा थियो पित्त चिसन नेपाल मण्डल धमालम बरेना यको मलाई छौ घेरा मण्डल हानमो मण्डली घेरा हानमियो घेरा दे न्यू घेरा होला न्यू घेरा न हान छौ घेरा दे सोमु घेरा ओइ दाइ काय बाको चित्त यो घेरा दुगा वो काय बाको चित्त यो घेरा चाचा हैन छंगो काय राव शरीर यो घेरा तरौ होला बाको ढाउ उयसमा भन्छ चिरौं घेरा उयसमा चिरौं घेरा चित्तै घेरा अनुसारन थन चाचा हेर्छौं ढिगो नेपाल मण्डल अहिले तरौं नेपाल मण्डलका चाचा यो ठासे वनमा अयो नेपाल मण्डल अहिले अनन्तवटा वो वैशाली नगरे बिजाटर वैशाली नगरे बिजाना आ अनन्तोबी मोटेर न उडारी आमाला वसपोल देश देशान्तर चाइला र संसारले लोक पिन्द सकिन उडारी आएर देशौं ज्या वो वैशाली नगरे भगवान बिजाटर वो खन्जना तुम चौदो पवशिष्ठ ठोबिरस धर्मपाल राजन सियाओ कम राजा या धर्मचित्त जुया मनसम पालको हो आसारी अपूर्वाइकन गोमुखको छन्द भगवान थन बिजाट ढकन धर्म कथा यहाँ बिजाट धन्य धन्य जी भाग्य ठति नम सुगर नाथ गोलेसन दर्शन लादेयो आओ जिनो श्री सुगर नाथ दर्शन याट वन ढकन नाम मात्र पूजा जुनकाओ डेकाओ फयाथे सररा भाव तयार धर्म कथा निना चुने ढकम पाल पाओ मन्त्री सरदा आज्ञान देगल भ मन्त्री जिजी देश बाहिर संकको छन्द भगवान ठाउन बिजाना सदरमय कथा आज्ञान देका बिजाट ठोटिया कारण छि सकल श्याम बनाओ श्री भगवान यात पूजा याना धर्मय कथा निना चुने ढकम आज्ञान देकु निना मन्त्री जुलसाना नाना प्रकार पूजा जुलन सामग्री तयार याना हो धर्मपाल राजा यात न्यानो अति उत्साह याना राजा रानी मन्त्री कोटवाल पनि मुलका नाना प्रकार पूजा झुलन सत्ता झुनकाओ छत्र ढोंज प्रताप चामक इत्यादि भएका नाना बाजी थाना अनेक स्तोत्र याना मनसो अति हसमान याना श्री श्री कर्को छन्दक भगवान सम मन्द छनकाओ श्री भगवान तनको भोकया बिन्तिया त आउ वैशाली नगरे छम अन वैशाली नगरे राजा धर्मपाल राजा भगवान थन बिजाएर मुला आ छिन भगवान का पूजा भाव भक्तिना छिन धर्म कमायानमा छिन पुण्य कमायानमा वसपोल भगवान यो ज्ञान वसपोल यो आशीर्वाद यहाँ छिन थन देश आनन्द जी सुख जी जित्न सुख जी कानो छिन उनका इपि मन्त्री कोटवाल काजी भारत निसक्लै मुना भगवान बुद्धको छन्द गएर पूजा भाव भक्ति आउँछौं अन पूजा भक्ति भाव yana खुशी जा भगवान त सकिताको जना भगवान जित ज्ञान बियामौ मला जित पुण्य धर्म खंकना बियाउ ढका इपि सकिता पलाको भगवान वो सभा मण्डल ला थेको चचा किन चाहेला अन जुन चौ अन सभा मण्डलले जुन जना बिन्चेना चुन हुन्छ धर्मपाल राजा व परमेश्वर करनामे जी पूर्व जन्म सँग भाग्यन छलपोल्या दर्शन ल्या दत हेनाथ आवनी मोक्षगति ल्या काम याना हो छलपोल्या सनो वया ढकम धर्म कथा जने गो गोरी ज्ञान ल्या देगो आव जीवनिष्ठ उडार यागो निमन्त्रण छलपोलसेन धर्मया कथा महिमा कना उदार याना विजयमाल ढक धन्य
धकन थाया जनाउ सामग्री न पूजा या त थनले गोम परमात्मा न जुलसा राजा फाल सुया श्री कर्णामेया मा उत्तम जुयातनुगो अष्टम वर्त्यागो उपसद धर्म कथा आज्ञान डेका विजात फोर नराधिपति धर्मपाल ढकन छन एक चित्त यानाउन्यो ताडो नापान पुण्य तीर्थना सुगतन लखन स्नान यानाओ संध्या तर्पण ढुनकाओ थव आत्मा शुद्ध यानाओ सुचिस वस्तन पुनाव शुद्ध शोभा द्वेकाओ प्रतिदिन धाय निथन याय अथवा शुक्ल पक्ष प्रतिगण अष्टमी दिनु कुन श्री कर्णामेय आराधना याना सुवर्णात्यदे अष्टाटु तुर्नया मण्डल त्वे ठु मण्डल श्री तिरत्न सैतना थुकिया विधान शास्त्रे प्रमाण थे पूजयाना व अनंत पंचगर्भे पंचामृत स्नान याके श्रीखण्डन लेपनया पंच जदंकान कोखाके स्वान माला आदि अनेक रत्नमालन कोखाके महादीप आदीप अनेक दीप नैवेद्य फलमूल नाना प्रकार पंचामृत मरिचदे तया पूजया पति ढुनकाओ अष्टांग ढाय धनवत प्रमाण दक्षिणा यानाओ सयाथे जप तप जोग ध्यान यानाओ पति ढुनकाओ अष्टा दक्षिणा दोषन निवारण जुया उनी थकम पाप देश यानाओ हे परमेश्वर जानो यानागो अजानो यानागो पाप काय चित्तन यानागो पाप सप्तान पोलते हे कर्णामे थकम जीपनि सेनम फयाथिन छलपोलन सेवा याय आवो छलपोलसिन जीपनिष्ठ मोचे गतिला दयागो विजय मा थकम पाप देश यानाओ सप्त विद्यानुतर पूजा यानाओ प्रदक्षिणा यानाओ वस्त्र पुत्रका धारण याय क्षमा पने खुली धुनका मण्डल सहितन विसर्जन याय पंचामृत सहितन क्षीर भोजन याय हन रात्रि काल दीपमाला छोएके अष्टागन परवान कयाओ जप पाठ याना स्तोत्र याय जागृत याना चुने माल ढक सप्ताह विधि पूर्वक आज्ञा देखेको धर्मपाल राजा मनस अति हर्षमान याना श्री सुगत नाथ चरण सम भोगपुया बेलकया राजा रानी निमितिन मन्त्री सकलेनम ठाउँ देशमा ल्याम ल्याउ जुल भगवान बुद्धको नाम जाओ अघि अष्टमी वर्ष दो थयो दश अपुसो तोता भगवान त फन याना चुन्छ खसा निन यागो मोक्सा न्यू पछि अष्टमी मोक्सा छौ अष्टमी सा याओ हे यागो टर गाकन तिन्छौ कर्ना मेहनत छुन्छ अवश्य मबी मको छुन्छ थकिया त्याउ गा वो धर्मपाल राजे त अले मोछि उनीको या त सप्त विद्यानुत्तर पूजा यावरा सप्त विद्यानुत्तर पूजा राव गयो राजा जिसमिखा टी सेना पूजा यावरा ध्यानेना पूजा यावरा जब तब जो ध्याने चुनि राव ध्याने चुनि ठीक मनुतो पुलिसानो मनुतेसन ध्यानम पूजा यावरा लक्ष्य चुना जिसन जाकिम पूजा स्वान चाहिँ सिन चिकी नैवेद्य छै जल छै थो बाह्य पूजा दे थोकम बाह्य पूजा छिसन याक अले जुनचों ज्ञान न आफै पूजा यामा छिसन थोला पूजा छि तो शरीर तो जाकी पूजाई धूप जाकी देवा जाकी हरेग मटुबी थियो भाटी पूजा थियो पूजा याइरा अले सप्त विधान तो पूजा भावदे छिनुगल दुन जुनचों ज्ञान न पूजा पितृ दुन से रेन से पूजा अबे रेन से पूजा तो श्यामल मिगति श्यामल ध्याने चोनमाल अले ध्याने चुन नाम चाहिँ अले उयो त पूजा आयो त्यसमा भगवान पनि पूजा आयो भगवान पनि पूजा आयो पहिला भगवान पनि लुमङ्की मलाई पहिला नापाजीम भगवान दिपङ्कर भगवान आध्यात्मिक साथी पनि भगवान नेपाजी म चाहिँ बुद्ध भगवान किताब भ्याउ मलाई ओ किताब नभनावला भ्याउदो आन मासा यो किताब दो यसने कठ्या मासु किताब अखि भ्याउ मलाई मासु किताब आंगन नभनाव ब्याटे घुमु ख मलाई अयो किताब को ख वाले कृष्ण गमन या होला भगवान बुद्धेश्वर मुनि धर्मेश्वर मुनि सन्मेश्वर मुनि अले पाप देश न यागो अले पाप देश न या दाम थियो फोटो गइगा ओके जुनि थियो फोटो दुगा र पेटो रे सतो विधान तो पूजा या तरिका का तो समय न त सत्पूजा गाछि सँग या न दुगा र सत्पूजा यही नि सत्पूजा का या मासो रहन सत्पूजा या धावे सब विधान तो पूजा दुन मुन या पूजा का होइता ए या सतो सचिव चाव देवा सचिव चा पाँच गुलपा सचिव चा 3-4 सचिव चा होतया कि संपूर्ण तुनि भ अबले थियो भावना याका पूजा कि गुरुङ का छु दनवट यार गान दनवट या के भगवान पितै तोरो होला सो भगवान पितै तोरो सिन त छौ ब्याउ ख नापा मोर पिसन थास गुरबानम जी अले बुद्ध धर्म सँग या त पूजा या नेगु टनिगु टिगु पुइगु त्यो ध्याने न पूजा थन ध्याने आ ब्याटे मला मासे देता छ अले
ध्यान पूजा थनु संसारे भुलिन उत्पत्ति ज्याउ भए पृथ्वी ज्याउ मलाई नाग गुरुबा दादा कुवा नाग संसारे फुकौं उत्पत्ति फुकौं स्वान रा स्याउ सकल स्याउ वइ फला पहिला स्वान वइ अनि स्वान पनि स्वान वइ सुन्तला व्यवसा स्वान वइ अनि स्वान ढंगा पनि सुन्तला वइ मलाई जाकी बुया वइ न पहिला स्वान आमै अनि स्वान पनि के बिस्तारै मुख गराउना नले के दुने वाडे अनि वाइ पनि बिस्तारै जाकी दे फुकौं स्वान सारा सम्पूर्ण फुकौं स्वान स्वानो तिनी दैवै हो फुकौं स्वाए ख समान स्वाए ख र यो चित्त न अथे स्वान भएको टाइममा सक्छु स्वा थेन्या चित्त ख र बाला हो पिङो व्याव स्वान थे अयो व्याव के पनि मान्छे सम्झिन्छ एजा वो नेगो टोनिगो टीगो पुनिगो सारा सम्पूर्ण दैतमो फुकौं जी छाया दुल मला त्यसमा जरुङ्गा छाया राव छ टीगो राव टीगो मला जरुङ्गा पुनिगो टीगो नेगुला त्यसमा शेषिल जाकी बजी त हनेको नेगु जल तरे याउ जुल रस तरे याउ जुल थयो फुकौं सुना बिन्ती आना नमस्कार ना ध्यान ना पदे यार ध्यान पदे यार जिथे चलेन तुनो भगवान पिण्ड बिन्ती आन तुनो अनि पाप देश न याउ रा त्यसमा पाप देश न यामा पाप देश न याइ भगवान ने नन्तन यन्तुनि मन्दिर सुरेसु ढाप्नाले यन्तुनि पाप देश न यामा जी जानो यानो पाप अजानो यानो पाप त्यसमा ढाप्नाउ जन्म सुजुको पाप यानो जी मचले त्यसमा सुजुको पाप यानो जी सिकौं यानो मुसिकौं यानो होला त्यो जानो यानो अजानो यानो पाप दको मुक्त यानो तो पाप मुक्त यानो तो पाप मुक्त याना धर्मे चिन्तते उज्जयन भगवान धर्मे ते धर्मे पाप मुक्त या धर्मले अलग अलग दुनि पापी नछौ धर्म लुमा पापी न टोटा धर्म लेन वनि देख सदा सदा सर्वदा कालीन आठन छिछ्याउ लाउ जौ लाले धर्म ले मिच्नु न पापी न टोटा धर्म ले मिच्नु सदा सपातको मुख न्याब्ले जीवी धर्म ले गुलेन उके उके गुलेन मते गर न्याब्ले सर्व ले धर्म ले लान्छन् न यसुले नापा जनवे थियो भावना या तो भावना या तो सब विधान न्याब्ले धर्म ले लान्छन् देव दना वैसा र भगवान की प्रार्थना धर्म बामलागो मला पापीले जीवी गुलेन मला न्याब्ले सदा धर्म ले ला छिसो यो नि भावना या तन कि छिसो मामको छिसो सोय मालिमको मामर था लाइमको लक्ष्य बुझ्न था लाइमको छिन हामीले धर्मले हामीले ठ्याक्क लाना धर्मै लान्छने पाप देशमा या मा अब छुया छुजुको पाप या त्यसो छुजु अयो शब्द विज्ञान त नेटा प्रकार नो पाप ज्ञान मना अले अनुमोदना अध्यसना हैन नेटा प्रकार या अनुमोदना या सुसु हामीले अस्ताल दिएको पि तपि सटर दिएको पि हिटी दिएको पि फल्चा दिएको पि देवर दिएको पि मन्दिर दिएको पि छुटछुका हामीले छुन्छ बाला धर्मै जाया त्यसो या मुक्सान इन्सङ या एम त धन्यवाद अयो या पिन्त न हाना हानो थयो धर्मै जा हानानो या फेमा हानानो छिन्छ या धर्मै जा हानानो तटरौ अस्ताल क्रिस्चियन तरौ अस्ताल क्रिस्चियन तरौ हिटी मन्द फल्चा देखबेमा भिंगु जा छिन्छ या फेमा एमस अथि या फेमा जिनो अथे या फेमा ढगाले छिसनो प्रार्थना याउ अध्यसन याउ भगवान पिण्ड सत्संग गण बिजाम दे जित हामीले सदा खटपार मिरा चलेन्चन फेक ढगा प्रार्थना याउ अले छिसो बोधि चित्त उत्पार याउ उत्पत्ति या मालि थनु नुले दुने तर भएउ छौ अयो बोधि चित्त उत्पन्न याउ अले बोधि चित्त उत्पन्न याना वो ज्ञान वइ उके पुण्य प्राप्त जी चित्त वो पुण्य परिणाम न छुले हामीले संसार सतो क्रान्ति उदारतीमा ठोके पुण्य द्वारा सक्षा भिजीमा गरे अयो उके परिणाम ठोके पुण्य छिसो कमाएन अयो छु पुण्य कमाएन मतलब चीजको तले या चीजको ने चीज या हो मको पुण्य कमाएन मतलब चीज सक्षा जयजीमा सक्षा भिमा नगा अयो सप्त विधान उत्तर पूजा रे अयो ख वो सप्त विधान उत्तर पूजा भगवान कन बिजाउ ख अठे याना चाका मोर छेगमा बनेरा आ चाका मोर छेगमा सुनो भगवान दा गुणला या सब चाका मोर छेगमा तस्किन त ह हिसन छचा किन भगवान दा चिकन त्या मत्या चा किन चाका मोर छेगी
अघि चाकमट न छोएकीमा चाकमट छोएका भगवान पिन्त त्यसमा पुण्य भाव भक्ति होइन आफ्ना चुन्याव अवश्य पुण्य मलाई मको उके परिणाम त्यहाँ मोए मको गर वो एना वो न वो न जाना क्यों गा धर्मपाल राजा भगवान धावले आना वो जाना क्यों गा खनाले गुम्बैसा नगरे धर्मपाल राजा प्रभा लोक पनि सहित पालन याना थु अष्टन व्रते आदि नाना प्रकार कथा कना सत्रमय व्याख्यान पुनः खनाले गोमुकरको छन्द भगवान जुर्सा खम धर्मपाल राजा या त धर्म उपदेश बि थुनका गो वैशाली नगर चुनुको बिहार कोल्टाव मेगु देश जैसन हिलाव धर्म उपदेश बिहा बिहा त थनाले वैशाली नगर या धर्मपाल राजा न अष्टम व्रत याना पुण्य न समस्त राज्य स धन सम्पत्ति न धनन बड़े जुया सदा काल सुबिजुया एक पुत्र पालन यान थे प्रजा कनिष्ठ पालन याना महापराक्रमी जुयाओ चौदी का राजा बड़े जुयाओ राज्य बड़े जुयाओ ठु अष्टमी वर्तया अनुभावन थम राजा राज्य स सुवर्ण राशि जुया अष्ट धातु नौ रत्न खर्च चतु कष्ट बिन संयुक्त जुयाओ मा उत्तमको मणि लाना हो ठु मणि कया तेजन पृथ्वी मनसन जोजल पाओ तेज प्रकाशमान जुयाओ सकल लोक प्रजा पनि सकल लोक न जस कीर्ति दयका हो धन पुण्य लाना हो धन्य धन्य धर्मपाल राजा चौथी के नाम प्रख्यात या काल हनाव चोन वो अझै धर्म पुण्य यान चौने निनी से निनी थद को मगो थ अनु चौबी प्रजापि गुलिन दै चौबी इपि सक्षित धर्मे दुपीका धर्म कर्म यान चौमुलियाना उया वो देश है दिन जाओ ल सुनानो ख्या मको होला धर्म यान चौमी से ख्या न भइगु सुमनो धर्म कर्म यान चौमी मुते ख्या भइगु मलाई सुमो धर्म कर्म यान चौमी जाय वो धर्म कर्म यान चौमी छु यान म त्यो छा चिन्तन का मुते सन तुरन्त सुनानो हामी खाना गएले वो एको धर्म कर्म यान होला होला धर्मपाल राजा धर्म कर्म यान हो अनि धर्म कर्म यान हो लिना जसकृति लानोया उइ त मनी माला छ मनी छ डररा प्राप्त जो स्नान करना नै जो अहिले वो मनी लानोया वो मनी के न याना सारा संसार व्याप्त मान्छेको नेना वो मनी तेज वो धन सम्पत्ति परिपूर्ण ज्यावला वो टमी ज्यावला धर्मपाल राजा तस्को टमी ज्यावला धर्मपाल राजा चौधी गसन नाम प्रख्यात ज्याउन चौधी को पूर्व पश्चिम उत्तर दिशा दको थासे वो नाम प्रख्यात ज्याउन धर्मपाल राजा प्रख्यात जुझाउन हो धर्म कमाया हुन यो को धर्म बढे ज्यावला पुण्य बढे ज्यावला अहिले वो पुण्य झन्झम बढे ज्याव हो उयो ना प्रख्यात जुझाउ ठाउँ सारा सारा खासे ठाउँ हो सूर्य स्वर्गीय ठाउँ न उयो धर्म यो पुण्य बल यो प्रख्यात जुझाउन ना खनानी छन्या दिनस अमरावतीपुर या राजा जुया जन्म सुएसकोटी देवलोक या राजा धायका जन्म इन्द्रया कलाट इन्द्रायणी देवी निवसन जुलसान ग्रीष्म काल समयस मन अति उठी जुयाओ ठव शिष्य गणपनि अप्सरा गणपनि सकले मुनका नन्दन वंश कोना इन्द्रायणी रानी जुलसा पुष्करणी नाना प्रकार जलकिर यानाओ नन्दन बनिया शिशफल खानाओ शीतलगो पायो तनुगो सीमाय पोषण नाना प्रकार स्वान ठोयाओ सकिगनु पनि सगन नापन नाना प्रकार पुण्य कृदयानाओ स्वान लुदनाओ आनन्दन बिताको न थननी अप्सरा गणपनि सन पिन्च्याट भमारानी जिथा थन चोने मन मडट छानो ढालसा गौम वैशाली नगरिया धर्मपाल राजा राज्य न ढेका टौ उद्यान या पुष्करणी सन जक मिटालु बनिगो कृष्णा जुल तकु बिन्च्याट ठोबेलस इन्द्रायणी रानी न जुलसा सकिगनु पनि सेया वचन यनाओ रानी मन अति हर्षमान्यान अप्सरा गणपनि सेन सन्जय जिक्काओ मण्डलन क्वाह वयाओ वैशाली नगर या समीप संतनको उद्यान वाउनाओ नाना प्रकार सीताफल खाना स्वान खोयाओ सीताफल खाना हो नयाओ न्यानाओ जलकिरा याना अनेक प्रकार भिताओ उद्यान विस्तार सक्न सोयाओ चित्र विचित्र सोयाओ बान लाकको सीताफल खाना नयाओ चिति कयाओ ख्याल्याना अनेक अनेक पछि सुंक शुक्ल शालीको कोपी र मयूर चक्रवाक जीव जन्तु जंगल आदि पनि पंक्षी गण पनि रहेको शब्द न्यानाओ ठासन थास सिचु सेचोनाउ ठासन झाउदिन अत्यन्त मधुर वचन याना म्यालाउ मा सुखन विश्राम यानाओ ठुक प्रकार उद्यान या मिटल जुया तनको बेलसम गौम वैशाली नगर या धर्मपाल राजा या मनस हर्षमान याना मन्त्री प्रिनी
सकलेर प्रजा घनपुनी मुनका ठाउँ उद्यान संहिताल वनि ढकौँ भागपा अनेक लोक पनि मुनका मुनिमा मानिकया आवरण तियाओ मा उत्साह यानाओ मानिकया तेजन ठाउँ तेज प्रकाश मान याना अनेक शिशु घनपुनी मुनका उद्यान संहिताल वनि ढकौँ मन यानाओ उन्याना वल वो स्वर्ग तस्कं बालाउ बन्दु उद्यान दु होला वेट दाइ नन्दन बन्दाइ स्वर्ग बनै त नन्दन बन्दा वो नन्दन बन्ने छि पुण्य कमेना स्वर्ग ठाउना वो नन्दन बने मो ना स्वर्ग मो गाटाइ मो स्वर्ग वन्दना नन्दन बने छ वनेमा अल्टिनी स्वर्ग मो बराबर ख बा स्वर्ग मो ख पनि छ अयो बाला नन्दन बने आफूले चाहिँ हेरेको सुन्नु अप्सरा गर्नु चाचा हिला तुमि हरेको पारिजात स्वानेको स्वान्त भइसनु यो नन्दन बन्दा ठुलो व्याख्यान त त्रिपिटकमा व्याख्यान त नन्दन बन्यो पारे याउले न व्याख्यान गरेको थियो हैन बन्नु तोडो नन्दन बन्दा कसै बालाको वो स्वर्गीय बन्ख अनुपम जुलिया कला इन्द्रायणी देवी होला उयानो नन्दन बन्यो हुना सुखको आनन्द सुख चोन माल भित्र लगाया अप्सरा कि सकिति जोना नन्दन बन्यो हुना सुख आनन्द मिटाले जोना आयोको धर्म पुण्य कमाइ आउने मखा अनुस्वर्ग जोना हुना इन्द्रायणी जी का अप्सरनी जी का जयपुत्री जी का अन्तना सारा अन्ताचा हिला नन्दन बने सुख आनन्द चुन्जो अलि सुख आनन्द चुन्जो छम अवसर लिन सुराग जितला ठन्नन्दन बनेको चुनि मुको जितला धर्मपाल राजाको उद्याने हुना भिटाउने इच्छा ल वन न देगा टौरो यो बाणाउ वन देगा टौरो यो बाणाउ उद्यान देगा टौरो अने बनेको उनी कृष्ण दोरा कृष्ण नाउ साल हुनु होला साली त कृष्ण है होला जित छु यो कृष्ण नाउ ठन्नोले नै न थियो प्याइ गो कृष्ण यो संस्कार देखाया अनि कर्म भोगिया कर्म देखाए वे त अयो कृष्ण जुलगी वे त वेदरिया खासे उनी उ ढाल्यो अयो कृष्ण जुलरा आ गयो कृष्ण जुल अनि वो स्वर्ग नन्दन वंशान गेजको बानाले छ कासको स्वय उनी हो इच्छा जुल सक्ने अवसर गन्ती फुक अला इन्द्रायणी देवी सारा कास स्वय उनका अनि स्वर्ग नन्दन वंशा भाग देवता वो वैशाल नगर राज अन बने छ सो उनका क्वाउले पनि फुक होला एपि क्वाउया आ ग्रीष्म ऋतु टाइम लाउ ताने छ टाइम ताने चाहिँ ग्रीष्म ऋतु अयो ताने चौ टाइम या अनु क्वाउया फुकली क्वाउना इति मिक्स अंश यको जंगपञ्ची सन निम्रेमा हिपिसोन शुक्रवार शालिक कोकिल मयूर चक्रवार ना देतो होला यको जंगपञ्ची नालो उते मते सेटपि ना देतो तस्म बाला पि खरा मयूर केखमा लिले देतो बाला म कोकिल सन निम्रे भयो बाला शुक्रवार टकर हाला जुइगो थरापि भुलिन जंगपञ्ची ते सनेना अनुसु स्वान खया स्वान केका स्वान गुन्दना स्वान मुला भारत स्वान रुया स्वान रुयो मुला जी स्वान रुयो बोले मक्तबले स्वान रुयो छि पुरै पनि मुला स्वान ते स्वान ते मुला जी याउ या सानो भिमु जाय आपले हैन भिमु या जायले चिसोले स्वान रुयो मुला जायको त्यो हिसाब राखि मन रुयो मुला कि फोन रुयो याउ पुरै न भिमु जाय आपले चिसो स्वान रुयो बारो स्वान रुयो बिसोला मजले सुरु मंगला से यौरी लियो यौरी ते काठियाला भारत र यौरी उले बिसो ए स्वान रुडाला नेको जुचन्दा अन्जो स्वर्गीय अवसर पनि अयो स्वान रुना उखे टुके मिटार त नेपिसन आगो बनसु उडाले उ धर्मपाल राजु बन औ बने उयो न मिटावे होला उ धर्मपाल राजु अनि मिटगा बोल इति अवसर पनि अनि मिटा तुमको इति न अनि मिटा लोग चुला का सो होला अनि म चुला का लाइन वन ठौ शोभा के नाम छ धर्मपाल राजे शोभा एको देम न आजु बेसो न शान्तिया शोभा मान्य ठौ बोको तेज प्रकाश मान्ना धर्मपाल राजे होइन अन दुने
बिजा चोमी स्वर्गीय अवसर की सारा इंद्रायण देवी से आई थिंक टू लाउड Popis the Tobilas inland David Dursan from Tampal Raja, Wokanao, Atatasan, Tu Diano Piawao, Akasan, Boshonao, Tatakaya, Suatono, Tobilas Tampal Raja, Tears of Prakas, Drew Kanino, Munirotnia, Jotikana, Wokanao, Monoso Asaya, Observano Punition on this cow, Atatasan, Amravati Pursa, Chenkao, Taoswami, Devraj Yat. बिन्ती यात भोस्वामी देवराज जिपनी जुलसानो थनिया दिनसों मनसा अति उत्पाद जुया हो मन मध्य मनसम जलक्रिया ढगवनानो अप्रसन्न जी मध्य ढगम लाट हाल पाव बिन्तियानो तनो वो धनपाल राज वो नि अन जॉबी न तुंतर मैलो होला अपनी काचा काचा आकाशम गयोना पेतना थाट कया सुतना जम्बुसोनी एसोई न तो बिहान में सोई ना थे तो मिला तो एक नाम ना देखा मने ऐसे आसोई ना बालो डिस्नी सो मुक्त ना बालो डिस्नी नहीं सो मुक्त निराशा सो सा बालो डिस्नी सो खाता अनिला सो मुक्त ना आते तुम मई ओहो हैं चले जो कोई से तो निमो वो सेव उत्साह पुण्य को मैना Eu tinha o português não o português, a português gaja o nule ishatolo, na ishatya nule ishatya khar gaya soda daal, te koi na ishay na soda, ishay nikha banana, ishay nikha di banamo, na nule ishatya soda. Monu desan ye kuch na ate jo, na ishay di tosme ishay di o The best way to do it, Mr. Isabella Town, Baba, Yaw Sanji, I told to look, so in Nisano, in Recola. You will be settled, won't you say we can't swallow with her? I wear con in the right town, I've been down. Jumla, you know the Congo. Toppy, Jimmy Monte Monday. Monte Mandale, Pretty Mandale, Jimmy Quam Naga, something of Opsa Jambe, don't say Jambe. It's what one. Monte Mandale, Quamana, Jim the Channel Young, Operation Yamate, I've been to an I've been to an animal heart. Skin it, I won't. Boswami Gotiralsa, Mate Molosum by Sadi Diane Noversum. अति मनोरम जुया तनको उद्यान जो पुगलिया दटुसं चुनाव ठोकुलिसं वैशाली नगरिया धनपाल राज अनन्दका तौजा तन नाना रंगिया परिस्वान इत्यादि अनेक स्वान भया तन ठु पुष्कर सन्दल के यानाव मिटे धनुका उद्यान या चित्र विचित्र सोयाव तन दिलस धनपाल राज वो उखनाव अटाटासन ठाव या आकाशन चुनाव सोयाव तन प्रभु कोम धनपाल राज गछिनौ ढाल्सा नीति धर्मस अति रस जुया तनमा समस्त प्रजा लोक नेपाल न्यायतोनमा अनथम राजा धन सम्पत्तिया संख्या मडो राज्य लक्ष्मी न परिपूर्ण जुयाको ठो राजा समस्त विज्ञान पारंगत जुया शास्त्र अधिपति जुयामा धर्मात्मा अनेक वर्त सन्तले नातोनमा महाटमी जुयातोन नाना प्रकार पुण्यकृति दयका पृथ्वी सम व्याप्तमान जुयातोन भोस्वामी थम धर्मपाल राजा या धर्म न पृथ्वी सम जिते जुयाओ छलपोल या त गछेन तैबे अठचिन धर्मपाल राजा अतिन हर्षमान यानाव ठौ तेजन मनिकिया तेजन जाजले मान यानाव ठौ तेज प्रकाश मान यानाव वो खनाव जिपनि सया मनसम विस्मय जुया हटातान छलकोल या थासन बिन्ती यात वया ठकम इनाप यात गोस्वामी आव छलकोल सेन विचार याना सोसी विजय माल ठकम बिन्ती याको याना देवराज या मनसम अति त्रास चिन्तन यात ओहो आचार्य ठकम ठु वैशाली नगर या धर्मपाल राजान धर्मन अवश्यन जीव अमरावती पोर निश्चयन कापु आउ ठु ठानसन जिन छुन जत्न याय माल ठकम मनस हताश याना अतिन आकुल व्याकुल चित्त याना ओ पछि सुनको तनाव ठनले खचिना मनसम पाल्पो आवठ ते मुक्त धर्मपाल राजा या त छल कपल याना ठम राजा या दान स इन्द्र सेना ओ थिर या फुला मुफला सुए जिन थमन वना बिग्न याना ओ खया धर्म नष्ट या माल ढकम प्रति याना ठम देवराज जुलसा ब्राह्मण या रूप धारण याना ओ मध्य मनसम क्वाम या वैशाली नगरिया
समीप संख्यनका देश या स्वभाव मानुष अनेक मनि मनुष्य अनेक मनुष्य पनि सया माको सायाना चुङु सोयाओ जौ खौ सोयाओ मनस अति कौतुक चायाओ भालपो धन्य धनी धर्मपाल राजा तक मनस भाल पाओ थाल कोम राजा जुया सुयाना पुण्य न 39 परा जुल हन 39 पुण्य क्षेत्र संवासियाना हो मा सुख आनन्द न चण्डट हन कोम राजा न जुलसा श्री कर्णा मेया अस्तिम बटुयाना पुण्यनम मा तौ धना चनको मणि रत्न लाना थया भावन तुका 39 राज्य लक्ष्मीपूर्ण जुया हन पृथ्वीसँग व्याप्त मान याना हो राज्य न जिते याना हो राजा अवैष्ण जो अमरावती पुर जिते याना वेठो आओ जिनथु इन्द्रासन रसेया कासम स्वय राजा या ठास वना मुनिको फोन वने छानो डाल्चा थो राजा न मुनिको रत्न दान या खै मकुओ थो मुनि रत्न दान या न दि मपुर्सा थो राजा या धर्म नष्ट जुयो दान खण्डित जुलसा थो राजे भ्रष्ट जुयो राज भ्रष्ट जुलसा ना पाप दान जुयो थो बिलसन तिनी जुगो अमरावती पुर ज बच्चे जुयो थोटिया कासन जिन धर्मपाल राजा ठास वना मुनि रत्न दान काल मनसम पाल पाओ थोया भेषधारी ब्राह्मण न जुलसा धर्मपाल राजा ठास वना बिन्ती न तुन आ धर्मपाल राजा ठेचो एचो ढगावो इन्द्रायणी देवी गोख इन्द्रैका कनाचुन नि सबसम बिचाया माल वो धर्म यको याना यामल यको धर्म या गाउँला वो धर्म यो पुण्य याना छन स्वर्ग या छुन छु यावे पुण्य हो उलिसको ढा मात्र गाएर म इन्द्र म तस्को बुद्धिमान नि इन्द्र उन्नेरो उलिसको ढा मात्र न आ तुझी बिचायन स्वयमा ख मगा वो बिचाया त अनि गेचोले राले तस्कै बाला चित्र विचित्र देखा टिटौरा मलाई चित्र राउमा छिसन थाको चित्र राउ ढाक छ त्यो दौ फेरि चित्र चाहिँ विचित्र राउ ओइ सानो बाला हो तर ढामको थेरा मन्दिरसँग ढापेको सुचुवामा मनुखा वन्दो ढापेला विचित्र ढा किसिम किसिमको कोइ चाहिँ मलाई अहिले स्वेबले बाला ए ठुट छ ढाका छिसन मेनमा मलाई कोइ त कोइ छ म के अर्को खाइका छेगा स्वेबले बाला जुनि अति बाला जुनि पहिला विचित्र चित्र विचित्र यो देगा ते त अनुपुजाने अयो बाला दे त ओ वैशाली नगरिया राजा तेजमा योको त्यहाँ जमुडो सुके तेज हाले धमे तेज त्यहाँ जमुडो तकि सबसँग बिचाया बिजौ हावला इन्द्रला ठाकुला होला ओहो कला जी बिचार यामा योको धर्म यो पुण्य कर्म या गाउँला फल स्वर्ग ठाउँया जो इन्द्रासन म च्याकै पुण्य बले सुन लयम सुइके योको पुण्य दो वो पुण्य दोना यमराजले चाहिँ ख्या यमराजले क्या धन सम्पत्ति तरवार न अनेक सैन्य सिपाही कि यहाँको दशा न वो जन्मराजले ख्यापुला जन्मराजले ख्यापै न वो धन सम्पत्ति से तरवार आयो सैन्य सिपाहीले चाहिँ फुकम भागम भारानु गर्दा वहाँ सालेंगी न यहाँ जो धासन वहाँ यमराज सालेंगी तर पुण्य यान टम्नु पुण्य दुमुनु हाल्या यमराजले क्या ओ ठोला पुण्य यान टम्नु पुण्य बल योको अनि पुण्य योको बल मेस्तो वहाँ छिटो जुगे पुण्य योको बल दो मलाई ठिकै मको जिल्ला त केम भगन यहाँ आउने हुने ए पुण्य बल मेस्तो नाम छिटो यहाँ पुण्य बल योको दो वो पुण्य योको बल र गाउँ वो इन्द्र न ठिकै मुक्त इन्द्र आफ्नो पाउँ हालेको फरक गए भावना वो पुण्य बल वो च्याकै मलाई ए जा वो इन्द्र आको जो इन्द्रासन बचाइ लागि तुझी धर्मपाल राजा था वना धर्मपाल राजा वो यान जो धर्म नष्ट प्रस्तुति यान दी माना अब या लागि जी क्वान मन लगा वो स्वर्गम क्वान या अक्षयास जी का ब्राह्मणी रूप धारण या ब्राह्मणी रूप धारण या वो सुरु क्वान या अनु जैसे सोदरो वहाँ मनुष्य चित्त सोदरो है मनुष्य चित्त न बालन को छा बालन को ना जुले पहले धर्म या जुल धर्म याइमा अले अनु जैसे तुनी की फुक्सानो जुली तो नकल याना धर्म कर्म याइला मलाई पहिला मुख्य पि धर्म याना केन्द्र छेचोपी परिवार जन्म के माओ पि भीसा मसका छन अवश्य भी
छेचोबी माओपी धर्मकर्मी याइपी घास म त न धर्मकर्मी याइपी धर्मे याइपी एक हो आगो अन धर्मपाल राजा धर्मकर्मी यान्छौँ अनि देशे चौकी सबैजना धर्मकर्मी यान्छौँ पुण्य यान्छौँ होला देशे आनन्द सुख जान्छौँ दुख दुखी मखनको हो धर्मपाल राजा पैसा धर्मकर्मी पुण्य याका ठाउँमा यान्छौँ से कारण स्यान्छौँ अब आएको सोल ल असम्बट याना करना मेके मनी रत्न लगाते तो वो मनी रत्न पुण्य प्रभाव थली जाछौँ पनि छ आज के मनी रत्न पनि मलाई वो मनी रत्न जे खुवाउने छाडा छ मुख्य चीज है वो मनी रत्न जो छ वो मनी रत्न जे दान काम छ वो मनी रत्न दान दि मुक्त हेका दि मनी रत्न तिरा ले वो मनी रत्नमा पहिले बी गाड्या ले विमुक्त दान वो धर्म नष्ट जुल मलाई दान खण्डित जुल खण्डा दान गर्ने यान्छु नि छ मलाई छन चाहिँ दान याना चौबी मु त्यसमा खण्डित याकी त ए नुले जुन यो वेगको दान यान पनि सोचित दान ए दान सोच तर पनि लाई होला दगा यो चित्ते वेग म चरा मकसद दान म या हुन तर चित्ते जुन यो वेग म चरा ए वेग जालो खण्डित जुल वस निरन्तर बगे जछौं गो दान धर्म पुण्य जछौं बगे जछौं तर गति ज्ञान जौ गति छाको खण्डित जुन लाओ शिल म याके मुकुला अझै धन उयो धर्म खण्डित याके उयो दान खण्डित याके अले दान खण्डित याके नाउला वो भ्रष्ट जिरा होला वो भ्रष्ट जुन लामो उयो देश नष्ट जी वन नष्ट जी अले वो वेजी जुन लामला वेन धर्मकर्मी याके मुक्त होला फेउ वो इन्नो बिचाएका अले इन्नो यो बिचाएना आज धर्मपाल राजा थाउना जिको दान काउने राजा वो धर्मपाल राजा थाउना दान काउन्थ्यो यो धर्मपाल राजा ल छुन छु वस्तु दान यान बिजाउने छ यको धर्मकर्मी यान जुन छमुना यको प्रख्यात जतनो सारा जगते छमुना प्रख्यात दुई मुल छ धर्मकर्मी यको यान जुन मुल कि जी छन छ दान कारका वया जितन दानियान दियो न्याउसन दानियान दियो छ छु दान कारले का छ थाउजी दानियान दिरा वला कसै छ उयो पहिला फुरफुरे त अतना दिन थिएन जन आ थने कोटागी दुई बजे जाउला थौं छ थने कोटागे छाडा छ जिउ समय तेल होला आ थो बाखन चाहिँ कुनै पनि कोचाइलो आ जम्मा छि बाखन पनि दनि उछुलाले पारले कोने टक पार दायो पार आ चाहिँ थुकुने आम महिना पार्नु छ्यालान्छु लान्छु अनि अले कोने कुन चाहिँ दुचा दियो आ थो समय थियो जस्तो होला मनु मुनु म जो ठे मामा जस्तो गाने तिने हाल्छु क्या जिन यो बिचाइनु दिया दुचा किने कुरा कोने कुन टेस्ट होते होला दुचा किने दिया उकुन दिने है चाहिँ दकु कोचाक्यो धर्मकाओ फुको ले याओ रायो मतिमा पारो मौका पारो चाहिँ औँस हुने लाग्छ दुचा कुन यामा औँस हुने सियो दुचा कुन कोचाक्योमा अले उयाङ कुन दुचा लाट अनि दुचा कुन दगु कोचागा छिटा पारो यामा यामा फुको कुन दिने दुचा कुन कोचाक्यो धर्मका कोचाक्यो बाखनो कोचाक्यो उले बाखन कोचाक्यो है याना अनि रो पाइन न कुन दिने तेज हुँदै जोना तेज गते सिरे तेज हुँदै सिरे दियो पार भेसी यहाँ किनु दिने यहाँका छिमे भन्दैओस् चाहिँ बर्दो चौपिन फुकाउँ हुँदै कोचाक्यो ठाउँ चाहिँ चाहिँ भेटा कोट्याङ्गुलो हातौँ ख धर्मको यो या ट्याङ गर्नु होला मारवे मारवे जाया मला मारन जिते या त मारन छिम फेरि त बल खनि उसी धाले मार्न ग्यापी सुसुला हाटी मार्न मार गए होला मांगा जपी होला बजरवीर मांगा लाइनु अनेक जपी संतन दया तुमले उनिन जपी संगता जयको होला अयबी दको जपी खनाइ सु जानु कनाइ मलाई 10 करोड भएर अघि हना सब या वो छुराले मार के खाना पाउँछ अघि यो किन झिसम बल फुमा शक्ति फुमा ज्ञान फुमा झिसम चाहिँ धर्म फुमा
या हातेमाला बुद्ध शास्त्र हातमा त्यो पनि खुसी मजा खाजा टोपी जुन मजा खाजा जुन परिवार जो दार्जिलिङका संसारले महामारी थुप्रो शान्ति अन्तिम थुप्रो दिनमा सबै घरमा आएर मान्छे सम्मान दिन्छौँ मानवमा चिमो फेर ज्ञान बुद्धि जो गरे माइके फुलमा या हातमा नमस्कार भगवान स्वयं या नमस्कार का आके बुलियो बाखौना बुल्नो बर्तमा एफएम बाखौन न्योपी छन बाखौन न्योपी छन बर्त न्योपी त खुशी छ साधु साधु छिटो छिटो ग्वालियाती ग्वालियाती छिटो छन ग्वालियानाको एफएम रेडियो युट्युब ग्वालियाती छन भाइ पिन्जन नेवा एफएम सारा परिवार पिन्जन सक्छौँ सारा बात छिटो छन ज्ञानमाल भजने म्याक बिहा सन्तुना छिटो यात थाबिउ पनि को ज्ञानमाल भजन खला पनि सम्पूर्ण हेर्नु सारा छिटो ग्वालियाती युवा परिवार पनि छिटो ग्वाली अक्षय नापाल यावो एजेनेको संलुमङ गाजन पुण्य सहभागी दियो एकदम साधु अच्छे गुण बर्तना भखना के पुण्यद्वारा क्षेत्रमा परिवार भी शिक्षा रोग मरेमा दुख मरेमा निरोगीमा मनोतन कार्य या कुनै परिपूर्ण जीवनमा थोरै पुण्यद्वारा जल संसार सब प्राणी उद्धार दिन पुण्यद्वारा संसारै जतु कोरोना भाइरस महामारीको शान्ति जन्मा कामना है पुण्यानुमोदन रत्नत्रयं मे शरणं सर्वं प्रति ईशान्येव अनुमोदे जगत्पुण्य बुद्धबोधो दर्यमन रत्नत्रयं मे शरणं सर्वं प्रति ईशान्येव अनुमोदे जगत्पुण्य बुद्धबोधो दर्यमन रत्नत्रयं मे शरणं सर्वं प्रति ईशान्येव अनुमोदे जगत्पुण्य बुद्धबोधो दर्यमन Newa FM sexual cultura é a residência da incinta e da participação de alunos com a organização. Olha, agora a gente só vai sair não vai ir lá mas não vai ir lá para a gente lá para a gente só sobre isso uma इनोया चाहिँ धन्यवाद राजाको थाया उयो पुण्य कर्म दान भाव चाहिँ नस्करेर खाएर चाहिँ चिजा ठाउँ बाख्ने आजको कठिन चिजा ठाउँ यहाँ बाख्ने विभिन्न खासे तिमी खासे दुगु धर्म तीर्थस्थल देव अनि दहव डाँडाको विशेषताको महत्त्व बारेमा ठाउँ चिजा बाख्ने आउँदैन त्यो बारे सिकाउँछ र थोरै त्यसै ठाउँ यहाँको प्रतिस्पर्धा छिन्ता यसै निताई प्रबन्धनको प्रतिस्पर्धा ठाउँ यहाँ थनेको जागदो ठाउँले जिल्ला प्रदेश प्रसारले गुहालेर दिबी दक्षिण नापा बाखकना बिजामा गुरुजु अचल बुद्धाचार्य जुरादा यो सुधार अथे प्रदेशहरू मात्र वर्तजना रेखना वया बाखनेरा दिबी सबै सुधारले स्वयंभू ज्ञानमा भजन खरा स्वयंभू युवा बल्ला स्वयंभू पासा कक्षे साके अथे युवाफिन पाके जिल्ला गुहालेर दिबी बेलेट साके देवको मान भर्जन युट्युब च्यानल पाके ग्वालियना दिमा लोरी भर्जन अथे स्टुडियोले जना गुहालेर दिमा सुशान्त श्रेष्ठ यादव यको सुया थासे जे सरस्वती भर्जन थयन्ती थन बायोने र उजतना थो बाखने त कने हाकना सुदेशिया पेटाइ से खुदाइ त यहाँ दिदा यहाँ बेसी थयन्ती ब्यान सुया जयमा पुतमे